No, this will never happen. सॉरी हे केन्ना जावचें ना. This will never happen. आमी चिंतूंक बरो हे म्हज्या जिवितांत कशें केदाळार केन्नाच अशें जावचें ना म्हणून. There are a lot of areas in our life where we think, better I don't want to touch this area. Other things let God do. कित्याक जायते एरियान आमी शिकोंक बरो हांव हे जाग्याक आपणून वसो येसो ना हे देवूच हे करून दी म्हणून. For example, yesterday when we heard about the testimony उदाहरणाक हांव एक एग्जांपल दिता. कालच्या दिसा आमी एक साक्ष आयकली about that wife ह्या बायले विशयांत, where her husband has left her because of somebody else, कित्याक ताच्या घोवान तिका सोडून गेले, कित्याक दुसऱ्या तिका संबंध आसलो. and where the wife said, I will never forgive him. बायलेन सांगलें हांव तुका बक्षिना. So this is an example I want to carry forward in this teaching, कित्याक हे हांव उदाहरण ह्या शिकोवण्यांत मुखार व्हरूंक आशेता. because certain areas where we are extremely hurt कित्याक जायते जाग्यांनी आमी जायते भितर आमी दूख काणकोन आसाव. and very hurt, very much hurt, कित्याक आमकां जायते मस्त त्या एरियांनी दूख आसा. that we want to pretend like nothing has happened. Let's take that act on my face or in my work and go ahead with life. आमी चिंता कांय जायना इतले बरें आमी चिंता अशें ते मुखार वचून दी म्हणून आमी सोडून सोडटा. Yes or no? वय की न्ही. Yes or no? But in this area from yesterday we are learning on law and grace. काल आमी शिकले हांव नियम आनी कृपे विशयांत. Yes or no? वय गे. Law and grace. And today, as I was saying in the afternoon, law represents, meaning law is equal to works. लॉ म्हणल्यार आमच्या कार्याचेर वंदून आसा. Grace is equal to rest. ग्रेस म्हणल्यार विश्रामाचेर आरामाचेर वंदून आसा. Do you remember afternoon time when I said that? Afternoon time when I said that, do you remember? दनपार उपरांत सांगलें तुमकां उडास आसा की. Law is equal to, as I see, it's a work. नियम म्हणल्यार ते आमच्या करण्याचेर वंदून आसा. And when we look at grace is equal to, I look at it as a rest. कृपा म्हणल्यार ते रेस्टाचेर या विश्रामाचेर वंदून आसा. And you must be thinking, विशेवाचेर. now you must be thinking, what is work and what is rest she's talking about? तुमी आतां चिंतूंक बरो काम आनी विशय म्हणल्यार कितें म्हणून. So we should not work in the word, तर देवाचें उतर आमी काम करूंक ना गी. or we only have to be take a rest in our life. आमच्या जिवितांत खाली विशय घेवन सोमात गी. Because when the rest word comes to our mind or comes to our ears, केदाळा विशयांत आमच्या मनाक येता. then we are thinking rest means now God has already done, I don't have to do anything. विशय म्हणटाना आमी चिंता देवान हरी एक करून जाला त्या देखून म्हाका आनी कांय करूंक ना म्हणून. Yes or no? वय की न्ही. So again I remember afternoon time after the lunch session where we have seen in James that even when a person is going into that partiality, it is a sin. आमी दनपारा सेशनार पळयले जाकोबाच्या पत्रांत जर तर एक व्यक्ती पक्षपात करता जाल्यार ते पाताक जावन आसा. And the sister said, our sister said, but law is falls in old covenant, no? सिस्टर म्हणाली नियमा ते पोरण्या कराराचे म्हणून. So again, no right understanding, we can put it in this way, or maybe not knowing the knowledge of the word of God fully, we can say that law falls in the old covenant, so in the new covenant I don't have to keep the law. तसो अर्थ जायते जाणां सो आमकां सारकी समजून येनाटल्या वरवीं आमी सांगता नियमा पुरा पोरण्या करारांत मात्र पूण नव्या कराराक ताका गरज ना म्हणून आमचे चिंताप जावन आसा. Yes or no? वय गे. Yes or no? So all of our time we are thinking that if in the grace side we can go in a extreme grace. आमी कृपे विशयांत आनीक चड कृपे विशयांत येता चड आनी चड. And if I am following a law, I can go in a extreme following the law. आनी नियमा प्रमाणे आनीक चड आनी चड त्याच वाटेन आमी पाटी येता. Possible? साध्य आसा कशें. Because going extreme law, self-dependent. कित्याक आमी नियमशास्त्राचेर अति वंदून आसल्यार आमच्या स्वप्रयत्नाचेर आमी वंदून आसा. Even going in an extreme grace can also, bring that destruction in my life if you go in an extreme way. कित्याक कृपेवरी आमी चड वंदून आसल्यार आमच्या जिवितांत समस्या येतात. So what I need to have is the right understanding of the word of God and to rightly divide the word of God. त्या देखून म्हाका सारके देवाच्या उतराची समजणी जायची आनी उतार सारके रीतीन विंगड करूंक कळीत आसाचे. And only one person can divide this word rightly to me, and that person is Holy Spirit. जो एकच व्यक्ती सारके रीतीन देवाचे उतार विंगड करता तो जावन आसा पवित्र आत्मो. Hallelujah. हालेलुया. So before we go into the teaching, पहिले शिकवणेच्या पहिले let us all stand up. आमी सकड उबे रावया. And all of you close your eyes.
सक्कड आमचे दोळे दांपिया. I want all of you to close your eyes हांव सांगता सक्कड दयाक दोळे दांपा. and take this moment in thanking God. ह्यो वेळ स्वीकार करा देवाक अर्गां दिवंक. The first thing, the life what He has given to you, कित्याक आमकां हे ताणें जिवीत दिला. the breath what you are still breathing right now, कित्याक आमी तो आज श्वास आतां म्हणसर आमी घेवन आसा. it is given by our Lord. ते देवान आमकां दिल्ले जावन आसा. And the word which we are hearing, कित्याक देवाचे उतार आमी आयकात it is spirit and life. ते जावन आसा आत्मो आनी जिवीत. No matter what are the areas in our life which is dead, खंयचे एरिया आमच्या जिवितांत जायते कडेन मरून आसूंक पुरो, the word of God is bringing life to that areas. पूण देवाचे उतार त्या मेल्ल्या जाग्यांनी जिवीत हाडूंक शकता. There can be a strong hold which holds me to accept the word of God, कितें बरं आमकां बादाक जावन आसा, कितें आमच्या मतीर स्ट्रॉंग होल्ड जावन आसा देवाचे उतार आयकोंक अडकळ. let every stronghold be destroyed and be collapsed as you hear the word of God. कितें जाल्यार देवाचे उतार आयकताना एरी एक ते बांदपास स्ट्रॉंग होल्ड पुरा मोडून येतात. Let every word which you hear penetrate in your heart एरी एक तुमी आयकोनचे उतार तुमच्या काळजाक समाधान दिता, and, सवकासाय. and bring life in that area which is hidden deep down inside of you. कितें तुमच्या भितर कितें जिवीत नाटलें मरण पोले ताका ते जीव दिता. Because of that darkness which is hidden somewhere in the heart कितें ते एक काळोख आमच्या भितर काळजा भितर लिपोवन आसले, brings fear to us. कित्याक ते भिरांत आमकां हाडटा. And fear will only destroy our life. कित्याक भिरांत आसल्यार आमचे खंडी जावन नासाच्या वाटेन येता. And let us all together submit our heart to the Lord. त्या देखून आमचे काळीज देवाक आमी समर्पिया. And being humbly we ask the Lord, आमी खालतेपणान देवा लागीं विचारया, Lord, I submit my heart to you. म्हजे काळीज हांव तुका समर्पिता. You help me. तूं म्हाका कुमो कर. Let your word go deep down in those areas तुजे उतार त्या गुंडाळ्याच्या जाग्यांनी वचून दी. which is hidden from many years. कितें जायते वर्सां जावन खंय पुरा भितर काळोखांत आसा त्या जाग्यांनी. You might have covered your nature, your angry nature or your behavior to others. सॉरी. You might have covered your behavior, your anger nature to others. तुवें हेरां मुखार तुजो स्वभाव तुवें दांपून व्हेला जावं पुरो, But it is open in the eyes of the Lord. पूण देवा मुखार सकड उक्ते आसा. And the Lord want you देव आशेता that you submit that area to Him. तेय जागो देवाक समर्पण दिवंक. That He brings the transformation in that area. तो आशेता त्या जाग्यार बदलावण हाडूंक. You might be thinking that is okay. तुमी चिंतू पुरो वणना ते कांय परवा ना म्हणून. But that can become the reason of your life destruction. ते एक आमच्या जिविताक एक अडकळ जावन आसा. Nas जावंक आसा. नासाक कारण जावंक आसा. It might look very simple. That's okay. जावंक पुरो तुमकां ते सिंपल दिसूंक पुरो, But that can be a reason that your life is getting destroyed. ताच्या वरवीं तुमच्या जिवितांत जायते डिस्टर्बन्स आसताले. So now is the time. त्या देखून वो वेळ जावन आसा. If you have never surrendered that area which is hidden, dark area of your life, जर तर तुम्ही तो काळोखांत आसलेलो एरिया इदळ म्हणसर देवाक समर्पणा ना तर this is the time submit to God. वो वेळ जावन आसा तुम्ही तो समर्पूसो देवाक. And the Lord take care of you कित्याक म्हळ्यार सुमी त्या जाग्याची जतन घेता and clean you, आणि तो आमकां नितळ करता wash you clean आणि धुवून नितळ करता with His word. ताच्या उतरां मरिफात. Father, we thank you. बापा आमी तुका अर्गां दिता. We thank you for your Holy Spirit, तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. who is the Spirit of truth, तो स्वताचो आत्मो जावन आसा. who is living with us, तो आमच्या सांगाता जियेता. who is living in us, तो आमच्या भितर आसा, and who is upon us. आमच्या वैरी आसा. Thank you for this anointing. या अभिषेका पासून आमी तुका अर्गां दिता. Thank you for this mighty power या वर्त्या शक्ती खातीर अर्गां दिता. which you has imputed in us. ऑलरेडी आमच्या भितर तुवें घाल्या पासून तो And help us, Lord, आमकां तूं कुमो कर समया. to walk in this newness of life या नव्या जिवितांत मुखारसून वरसूंक as we receive your word. केदाळा आमी उतार स्वीकार करताना Thank you, Father. अर्गां जिजू In Jesus' name we pray. जिजूच्या नांवान आमी मागता. Amen. आमेन. Basuya. बसुया. Let's be seated. Hallelujah. हालेलुया. So do you know what we have prayed just now? तुमकां कळीत आसा की आतां आमी कितें मागलें म्हणून?
Do you understood what you just prayed, what you just heard the words? तुम्ही मागताना खंयची उतर ऐकाली तुमका समजले गे Possible my voice is there, brother's voice is there in a two different language, तर जाऊंक बरो आमची उसारची भास विविध भासा सूंक बरो but through your ears बट तुमचे कान you heard the word. तुवे उतर ऐकाली. Hallelujah. हालेलुया. And we believe, I believe हांव पाती येता सत म्हणता that every word कित्याक हरी एक उतरान you have believed it and considered it, केदाळा तुम सत म्हणताय आणि खाण घेताय then only this teaching will help you and bring the change in you. ते दाळा मात शिकवण तू स्वीकार करता आणि तुझे ते बदलावन येता. Otherwise, I would be sitting for 4 days जर ना तर हांव हांगा 4 दीस बसता and I would be going आणि हांव फाटी वेतलो and asking Sister Anita, आणि अनिता सिस्टर लागी सरतली when is the next month retreat dates? आणि केदाळा नेक्स्ट मंथ महिन्याची रेतीर असलेली And coming again in November. आणि परत आम्ही नोव्हेंबर येतले हांव And November also, if you sit in the same state, आणि त्या वेळार आम्ही अशी परिस्थिती असतले हांव on the Friday, 4th day, you would be asking, आणि फ्रायडे Sister, when is the next month retreat ती dates? जाल्या उपरांत ती परत इसरतले हांव आणि परत केदाळा रेतीर And from 1 month to 3 month, असे 1, 2, 3 महिने it will end up into 25 days, 25 years and 30 years. तसेच आमचे 25 वर्ष असेच वेतली. So do we want our life to become like this? आमका जाय गे आताराचे जीवी जियोंको Just the hearer of the word of God? खाली देवाचे उतार ऐकूनचे मात व्यक्ती Or we want to become the doer of the word of God by the grace of God? किते देवाचे उतार किते सांगतात हे करचे ते देवाचे कृपे सांगतात. Because I can become the doer of the word of God in 2 ways. One, by my own ability, another by the grace of God. देवाचे उतार दोन तरान हांवें करूंक जाता म्हजे सक्तेन आणि देवाच्या सक्तेन. Yes or no? वय की नाही? Hallelujah. Hallelujah. And that is what we learned today from that brother's testimony. आयच्या दिसा आम्ही त्या ब्रदरच्या साक्षीवर आम्ही शिकले हांव. And I will not mind repeating it again at this session also. हांवें ते परत ती साक्ष सांगता हांव. Even if you mind, I will not mind. तुवे सॉरी यू Even if you all are minding that I'm saying it again, or you might be saying, oh, afternoon we ओके heard, no, परत preach something वय new. ओडयलं कितें सांगला तुम्ही परत हांव सांगता म्हळ्यार तुम्ही काल ताचे चिंतल्यार हांव ताचे विशयी कांय चिंतूंक वचना. Because I will consider it all the days of my life. कित्याक ते हरी एक हांव म्हणजे हरी एका जिवितान ते उडास. And like how Papa said, it's not about the victory, what he came and say, then I was drinking, now I'm not drinking. It's not that. ते तांदूळ ताणें कितें जैत वेले आतां पियेता पियोन आसलो आतां पियना ताचे ते विशयान न्ही. It is the process what he went through. कित्याक त्या वेळार खंयच्या रितीन तो गेलो म्हणून समस्या वेळार. One thing, I don't know, but one thing I was observing and I just spoke to the Lord. Lord, he might have gone through the temptations again. He might have gone through, but he made a choice. पूण म्हाका कळीत ना पूण त्या वेळार तो त्या थाळणे गेलो पूण Because- ताणें एक निर्धार घेतलो. Yes or no? वय की नाही? So if a person is addicted for so many years, एक जो व्यक्ती जायते वर्सां जावन एका सवयेक गुलाम जावन आसल्यार and now when you begin to get, enter into the word of God, केदाळा तो देवाच्या उतरांत भितर सरता. the temptations will be there for you in the beginning days. कशें ताका ताणलें पयलीं आसलो ते जाल्यार मागीर आसतात. But we are making a decision whether to continue, do it, or whether to continue in the word of God. Decision. त्या वेळार आमी एक निर्धार घेवंक आसा हांवें ते उतरा प्रमाणे करी जे की या म्हज्या ताळण्या प्रमाणे करी जे म्हळ्यार निर्धार हांवें घेवंक आसा. Okay, this is about his life, right? ते ताच्या विशयान जालें. Let's take our life example. पळय आमच्या जिविताचें आमी उदाहरण काण घेया. Now, his action we saw, he was drinking. ताचे करणे मुखांत कळटाले तो पियेतलो म्हणून. There would be majority of us sitting over here, we are not drinking. हांगा जायते जण बसल्यात तुमी पिवोवची संवय तुमकां आसची ना. Drinking? No. No, 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 no. Yes or no? What are you asking, sister? Not at all you can ask this question. Can happen, right? Asking me. Ask boys, men. Why me? Possible? If I ask this question for a woman, immediately the woman would say, no, 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 what are you saying? आता तेच सवाल हांव बायल मनशाक विचारल्यार तुमी पियेतात गी म्हणून विचारल्यार तांणी म्हणटात हे सवाल म्हाका विचारचे गी हांव पियना. हे सवाल कोणाक विचारचे? Possible. दादल्यांक. जाता गे अशें? Yes or no? One time I asked you, right? एक पटी हांवें विचारलें. One time only I asked her. या Tell me the truth. Are you drinking? Really? When nobody sees you? Little bit. No. Now, if I ask you again and again for 5, 7, 8 times, what will you feel? हांव तुका जर तर 1, 2 न्ही 3, 4, 5 पटी विचारतना तुका खाले जाता खाले बगता. And everybody is listening, huh? कित्याक That I'm asking you एकलो only.
ऐक आता You have any neighbors of yours over here? तुझे कोणी शेजारी कोणी असतात तुमचे का तुमचे वाड्याले वाड्याची या लागशिली कुटुंबाची कोण ना? Okay, let's say कोणतरी असा. Maybe she is your neighbor next door. आता Okay. She's your चिंत्या friend. No, तुझ्या example. एक्झाम्पल तुझी एक नेबर असा Now let's say 10 times I asked her, are you drinking? बहिणीने तिका 10 पटी असे सवाल विचारले सारखे सांगा, सारखे ओय सांगा. ओय Tell the truth. Really? हा. Are you sure? Really? Never tried, never tasted. She bought gal best and taste jiber gal na? Can na? Na. I'm asking you again, right? Let's say she is your neighbor. Staying पळया next चिंत्या door. ती गडे गडे तुका इसारनाताय इल्ले पियताय इल्ले घेताय इल्ले बॉट घाल सांगताय पळो नाही परत इसार नसा तुझ्या सांगाता तुझी सांगाती Neighbor. नेबर बसल्या शेजारी तुझी शेजारी बसल्या घरचे शेजारी. शेजारी आणि लेट्स से तुमच्या आणि त्यांचे बरे ना. तर चिंत्या तुका आणि तांका इल्ले समा पडा ना Now will you be cautious? Why she is asking me again and again? My neighbor is sitting. What my neighbor will think of me? आता तुझ्या First of all, not in good terms. मनांत येऊन पुरोगी कित्याक म्हाका गडे 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 खाल्या विसारता आता ही संगत आता ती काले चिंता म्हज्या विशयांत म्हणून तुझ्या मतीर येऊन सादी आसा की आता 10 times I asked, right? आता 10 पटी हांवें विचारले Now 11th time again I'm asking. आता परत 11व्या पटी हांव विचारता What will happen in your heart towards me? ते दाडा खाले जाता तुका हिच्या विशयांत खाले भोगता तुका गडे गडे विचारताना परत Scenario I gave you. She's not your friend. She's your neighbor where you all are not in good terms. तुझी ती सजारी पूण एकामेका तुमकां सारकें पडना ही परत तेच विचार नासा त्या दावळा तुज्या भितर काले परत सुरू जाता तुज्या मनांत काळजांत माझ्या विषयी शेजाऱ्या विषयी नाही माझ्या विषयी. तिच्या विशयान हिच्या विशयांत विचारता पळय किती जाते आ नर्वस जातले आणि माझ्या टुवर्ड्स मी लव्ह विल इन्क्रीज. हिच्या विशयांत तिका चड आनी चड आतां मोग येतलो हा म्हाका What she said? I did not understand. Give mic. Give sister the ती mic. मुखार येताना येसू कोण वेताले तिका दोळ्याच्या तिशेन वेताले म्हणून You also Mangalorean don't understand. Okay, I understand. If I don't understand, okay. Matching na. न्ही ती मुखार दिसताना ये दुसऱ्या वाटेन वेताले म्हणून ओके Chance ना. Session चालू असा नाही. आता ओके बसल्यान. We are sitting. आता समजले. आता हांव समजले brother. ते मागीर मेळटाना सिस्टर तू सांगून असा राग येता ती सांगी ना तिका मोग येता भितर. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Now, even though she's saying love will increase, but is it possible? ती सांगू So many times I asked. मोग हा. उपजाता म्हणून जाल्यार सादी आसा अशें Huh. More conscious she will become because of the neighbor. तिका उसके शेजारी त्या बसला वेळार नाही. तिचे कॉन्सन्ट्रेट चड खंय आसता हिच्या वयर की शेजारी वयर हां. आता the question what I'm asking her, are you drinking? She is not drinking at all. हांवें तिका विचारले क्वेश्चन सवाल जावन आसा तूं पियेताय की ती काले म्हणाली ना हांव पियना But in her heart is she irritated now? पूण आतां तिच्या काळजांत किरी रावंक सुरू जालें की So is there a different kinds of punishment for the one who commit a sin or the same punishment? आतां पनिशमेंट आमी नाना पातकां करतना नाना तरांचे पनिशमेंट आसा की दुसरे पनिशमेंट आसात In the level we get the punishment, or the level of the punishment is same for everybody when a person is commit a sin. Sin is a sin in the eyes of the Lord. म्हळ्यार आमी खंयचेय पाताक गेल्यार ताका हर एकाक पनिशमेंट आसात कित्याक देवा मुखार हर एक पाताकच जावन आसा Yes or no? वय की न्ही Now outside action she is really not drinking. पयल्या पळयतना ती पियना So bailan sin kai na. पयल्यान कांय दिसना पियोनची But now she is irritated towards me because I'm asking her again and again. कित्याक आतां परत आयकल्या वरी And this irritation has been turned into anger. आतां खालें जालें परत तिने सवाल विचारल्या वरी तिका इरिटेशन जावंक सुरू जालें त्या देखून आतां तिका राग येवंक सुरू जालो Possible? In सादी the आसा natural possible? स्वाभाविक रितीन सादी Possible. आसा Yes or no? Why? So what we are learning is आतां आमी खाले शिकता म्हणल्यार when we were when we are learning about the grace and the law, आमी कृपा आनी नियमा विशयान शिकतना
even though to leave the alcohol physically, if I'm drinking, I need the grace of God. पूण म्हज्या कुडी जावन तो सरसो स्पिरीट भायर काडीचे जाल्यार म्हाका देवाची कृपेची गरज आसा. And even if I want my heart to be transformed and love everybody regardless of what they do to me, कितेंय जाल्यार कोणी खालें जाल्यार हांवें कितेंय जाल्यार मोग करीचें, then also I need the grace of त्या God. दळाय म्हाका देवाच्या कृपेची गरज आसा. So I might say I'm not smoking, I'm not into physical act, I'm not into adultery, I'm not into drinking, I'm not into this action, I'm not murdering somebody, so I'm okay. हांव सांगता हांव पियेना, म्हाका सिगरेट व्हरची संवय ना, व्याभिचार करची संवय ना आनी हेरांच्या बरी ती पुरा दोळ्याक दिसची संवय ना जावंक पुरो. So the one who commit a sin in action, they need the grace of God to get out of it. We might think in that way. आमी चिंता थाका आतां गरज आसा तो करणे आनी कोण फाता करता थाका देवाच्या कृपेची गरज आसा म्हणून. But when somebody comes against me and I'm not able to, in spite of that situation, able to love that person, and if I remain in that anger and hurt, then also I need the grace of God to come out of this kind of, hatred and all of those things. तसेच कोण म्हजे विरोध येता म्हाका कांय दोशी करता त्या मनशाचो मोग करीत जाल्यार म्हाकाय त्या कृपेची देवाच्या कृपेची गरज आसा. Yes or no? वय की नाही. So just like a Pharisee, a person can say, there is a story in the Bible where the Pharisee goes into the synagogue, into the temple, and he says to the Lord, I do the fasting, I give the tithe, I do this, I do that, and everything I do, I'm not like that sinner. बायबलांत एक घडीत आसा जाल्ले फरिजवाचे तो देवा मुखार देवाळा भितर येता आनी म्हणटा हांव उपास करता दान ती एक वांटो दिता हरी एक ताचे विशयांत उलयता आनी म्हणटा हांव त्या सुंका घरान बरी न्ही म्हणटा. Did you hear that? तुमी आयकला त्या विशयांत. And another hand side, there is one sinner who is outside, he just say, Lord, I'm not worthy. तो अनेकलो म्हाका फावना, पूण तो आपले he recognize and he consider that yes, I am a sinner. तो काले करता अनेकलो सुंका घर देवा मुखार उबे रावंक सकना दिमिगाल म्हणटा हांव तुज्या मुखार येवंक फावो न्ही हांव एक पातकी म्हजी काकुळट कर म्हणटा. He recognize his mistake, he consider yes, I am a sinner. तो वळखलो ताची चूक हांव पातकी म्हण. But whose action is wrong? कोणाचे पळयतना एक्शन तुमकां रॉंग दिसता थंय. तो भायर आसा तेजे, the one who is outside. कोण भायर Yes or no? आसा तासो की या भितर असल्याचे. Action, whose action is wrong? कोणाचे एक्शन सारखे ना. Pharisee's action is wrong. पॅरिसचे एक्शन सारखे ना की सुंका घराचे. Huh? Whose Action. action is wrong? Whose outer action is wrong? बायली स्वभाव बायले एक्शन कोणाचे कार्य सुख आसा. तो भायर आसा तो. बाहेर Yes. आसा Whose outer action is correct? कोणाचे बायले एक्शन सारखे आसा दोगांत. The Pharisee. Now the Pharisee, because of his self-righteousness, कित्याक ताच्या स्वनितीवंतपणांत he never considered the grace of God. ताणे देवाचो कृपेचो ताणे अनुभव करूं ना. So when we are into a self-righteousness that I never did wrong like that person, I am good, I am not drinking. हांव म्हणजे ते स्वप्रयत्न येता असल्या वरवीं हांव काले म्हणटा त्या मनशा बरी हांव पियेना त्या मनशा बरी हांव करिना म्हणटा हांव. I become like that Pharisee, remain unforgiven. हांव ते दळे हांव एक नाबक्षणे असलेलो फरिजव जावन आसा. Are you understanding? आतां समजता. So it is not about what I do outside. त्या देखून हांव कितें भायर करता त्या विशयान न्ही. It is main about what you do inside. कितें गरजेचें म्हळ्यार तुजे भितर काले आसा ते गरजेचें जावन आसा. There are times we don't show what we go through outside to people, जायते फावटी आमच्या भितर कितें जाता आमी भायल्यान लोकांक दाखयना. but we pretend we are good and we are happy in our life. आमी दाखयता मुखार आतां सकटा मुखार संतोशान आनी खुशालकायेन आसा म्हूण. But one question we need to ask ourselves, त्या देखून आमी एक सवाल केदाळे आमचेच विशयान आमी विचारूंक आसा. listen this carefully. ऐका तुमी. When I need to ask a question to myself, कित्याक हांवें म्हजे लागीं एक सवाल क्वेश्चन विचारूंक आसा. when I am alone, केदाळ हांव एकलो आसता. all alone, हांव सकड आमी एकसुरी आसता. maybe in your house, maybe in your room, तुमच्या घरान जावं बरो तुमच्या कुडांनी जावं बरो. when nobody is in front of you, कोणी आमच्या मुखार आसनात. when nobody can listen to you, कोणी तुमकां आयकोंक आसनात. when nobody can see you, कोणी तुमकां पळोवंक आसनात. nobody is there. कोणी ना थंय. You are just all alone. तूं एकलोच आसाय त्या जाग्यार. And now think,
where is your thinking? ते जाल्यार तुमी पळया तुमचे चिंता बू खंय आसता. Now you think what is the condition of your heart. ते जाल्यार तुमी पळया तुमचे काळजाचे परिस्थिती कशी आसता. Now you begin to think where is your mind. ते जाल्यार तुमी पळया तुमची मनाची परिस्थिती कशी आसता. That is what you are thinking all the time. ते तुमी चिंतात तुमच्या हर एक जिवितांत. Are you following this? आता तुमकां कळून आसा. You can be an actor before your parents. तुम्ही तुमच्या वडिलांतय प्रदर्शन करियेत. You can be an actor before your children, तुझ्या भुरग्या मुखार तुवें दाखयेत. before your spouse, तुमच्या घोवा बायलांमध्ये दाखयेत, जोड्यामध्ये, before your relatives, तुमच्या कुटुंबदारामध्ये दाखोवंक जाता. in your offices where you work. तुम्ही काही काम करता त्या जाग्यार तुमकां दाखोवंक जाता. When you come for retreat and when you sit like this. पूण रेतीर रावता त्या जाग्यार दाखोवंक जाता. But the real who you are is when you are just all alone, what your mind is thinking. तू खरो केदाळ म्हण कोण म्हण कळी जाता. केदाळ तू एक सुरू आसताय आणि त्या मनांत तुजे काले आसा ते दाळ कळीत आसा. Where is your heart? आणि सांगाता तुझ्या काळजांत काले आसा. Did you ever did that experiment? तुम्ही चिंतला या पळोवन अनुभव जाला. Did you ever did that? तुम्ही केला अशे. If not, then do it today. पळया नाजाल्यार आज जावन कन पळया. You might find yourself in fear. तुम्ही पळोवंक पुरो त्या वेळार भियान आसूं पुरो. You might find yourself in insecurity. तुमकां ती भद्रती मेळची आसची ना. You might find yourself in bitterness. तातूंत तुमचे कोटसाण आसूं पुरो. You might find yourself in, brokenness, ते तुमी कुडके जाल्ले स्थितीन आसूं पुरो. full of anger, तूं राग आसूं पुरो. worry, कंत आसूं पुरो. anxiety. एन्झायटी आसूं पुरो. You will get to know all of these things when you are just alone. Make a pause and see where you are standing. पळया तुम्ही एक सूर आसतना हे पुरो तुम्ही त्या वेळार रावन पळया खंयच्या तुम्ही परिस्थितींत आसात. And even though in outside you are thinking everything is good in my life, the grace of God is flowing, tremendously, so I don't need, all good. You will begin to realize, no Lord, I need you every moment of my life. कित्याक बायल्यान कितले तुम्ही बायल्यान कितले दाखोवन आसूं पुरो केन्ना तुमकां कळी जाता म्हाका ह्या समस्येतून भायर येचे जाल्यार म्हाका देवाचे कृपेची गरज आसा म्हणून. You will see that. तुम्ही पळया. तुम्ही पळयतली. You will तुम्ही see that तुम्ही where you पळयतली. stand, काही आसात तुम्ही पळयतली. where I stand, काही हांव रावला म्हणून. when we are all alone. केदाळा तुम्ही एक सूर्य आसतना. We can be a pretender outside. तुम्ही बायल्यान कशें दाखोवंक पुरो. Where is my worship place? तुमकां कळीत आसा म्हाका देवाक स्तुती स्वर्ग दिवची जागो खंयचो म्हणून आराधन करचो. Where is your worship place? खंयचो आमकां देवाक आराधन करचो जागो. We dance here, right? आमी हांगा नाचले हांव डान्स केले Yes or no? वय की न्ही. We think this is a worship place. तुम्ही चिंता आमी हांगा वर्शीप करचो And I'm जागो. not saying no. आमी हांव सांगिना ना म्हूण. Where you faithfully, तुम्ही भावार्थान when you praise and exalt the name of God, or you sing his hymns and all, that place becomes a worship place. Yes or no? तुम्ही सांगाता मेळून देवाक स्तुती करताना देवाचे नाव वर्ते करताना तो जावन आसा देवाक अर्घ दिवचो. But the worship is not only that. खाली वर्शीप ते मात्र नाही. Worship is not only we are singing and dancing for the Lord and after that we are just sitting and doing the other things of our life. Worship is not only that. वर्शीप म्हणल्यार खाली गायना गावचे डान्स करचे मात्र नाही. ताचे उपरांत आमचे काम करचे त्या रितीन नाही. Are you following? आता तुमकां समजता. Worship is doing, what I see is doing the will of God. वर्शीप म्हणल्यार हांव सांगता देवाची खुशी आमी करचे. Becoming the doer of the word of God. देवाचे उतार कितें सांगता त्या प्रमाणे करचे. Even though how much painful it is, कितलेय ते दुःख जावंक पुरो. you make a decision that I will obey this. तुवें निर्धार घेवंक आसा हांव हे उतार पाळटा म्हणून. You might be finding painful to forgive someone. तुमकां जावंक पुरो कष्ट मस्त कस लागूंक पुरो By the grace of God, you will be able to do it. पूण देवाच्या कृपे वरवीं मात्र तुमकां हेरांक बोगसूंक And जाता. that is called the obedient to the word of God. ताका म्हणजे देवाच्या उतराक आमी विधेय But जावं. now this obedience is not by your self effort, हे विधेय पण तुमच्या स्वप्रयत्ना वरवीं न्ही. but it is now by the grace of God. हे जावन आसा देवाच्या कृपे वरवीं. Hallelujah. हालेलुया. So when the worship word first time we heard in the Bible, आमी we have वर्शीप heard that word by the mouth of Father Abraham. आमी वर्शिपा विशयांत बायबलांत पयले आयकात हांव भगवत आमकां अब्रामान सांगले वर्शीप करचे विशयांत. So you must be saying, during the time of Abraham, there is law, no, there is no grace. तुमी सांगूंक बरो अब्रामाच्या वेळार नियम आसली थंय कृपा नाटली म्हणून. During the time of Abraham, there was no law. अब्राम आसतना थंय नियमां नाटली. Before law came, grace came first. कित्याक नियमां येवच्या पयले कृपा आसली.
Are you understanding? आता समजता तुमका Because the law came through Moses. कित्याक नियम आयली मोइजे मुखांतर Where it came? केदाळ आयली Where it came, the law is given where? Which place? खंयच्या जाग्यार नियमां दिल्ली In the wilderness. Yes or Ara- no? When they were nor in the Egypt, when they were nor in the promised land. त्या They were विल्डन somewhere in the beach may. Yes or no? सिनाई पर्वत Sinai Parvat, but in the wilderness, na Oranyant. अरण्यात Oranyant ile. होय, अरण्यात दिल्ले. ठिकाण मेळूंक नसले. ओके Now, they had not entered into the promised land. Do you know that I'm speaking about the old covenant now? होय तानी ते मोद घात असले एणे बसायला गावाकी पावनात एणे पावन मोद घात घासले एक अरण्यांत म्हणयत एका लेकार त्या वेळार मैजेक देवान दिल्ले So before law came, नियम येवच्या पयले we see through the life of Abraham, grace was there. आमी अब्रामाचे जिवीत पळयल्यार ते देवाची कृपा आसली Hallelujah. हालेलुया And grace is what? कृपा म्हळ्यार काले Can you read the note what Papa has given to you in the first session? तुमका बरोवंक दिला God's सकाळी ability. ब्रदरान. देवाची सकत God's empowerment ताची पदवी given unto us even though we don't. आमी Deserve it. ना फाव जाल्यार देवान आमकां दिला Now why the Bible says even though we don't deserve it, it is given to us? कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी ना फाव जाल्यार देव आमकां हे पुरा धर्मार्थ दिता ताची सकत पदवी अधिकार Why? कित्याक Because of one man's disobedience, we कित्याक- had that sinful nature. कित्याक एका मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं पातकाचे स्वभाव आयले And because of that sinful nature, त्या देखून ते पातकाचे स्वभाव आसले वरवीं our action were becoming what? आमची कार्य कशें जालें Sin. Sinful. पातकाची जाली Yes or no? होय की नाही So whether I try to stop myself or whether I think I will not do it, because of that nature, even though you don't want to do it, you will end up into doing it. म्हज्या सक्तीन करता म्हाका करूंक नाका जाल्यार हांव काले करता परत कितें करूंक नाका तें सांग परत हांव करता Yes or no? होय की नाही Are you following? आतां समजता तुमकां Yes? Okay. So when this happened, कशें अशें जाता ना when this happened, when the law was given, the Kedala- law was given to show men how we are guilty before God. कित्याक देवान नियमां दिली म्हणाल आमी देवा मुखार कितली गुन्यांवकार म्हणून दाखोवचे खातीर Okay, can we take one scripture, Romans 3:19? आमी एक देवाचे उतार काडया रोमन्स 3:19 Yeah, 19 read. 19 नियम शास्त्रांत कितें सांगला ते नियम शास्त्रकाल जियेतल्यांक मात्र बांदता म्हूण आमी जाणाव देखून कोणी मनशान आपल्या कर्तुबाक निभा दिवंक नजो तितलेच न्ही सगळे मनशा कुळस अपराधी जावन देवा उजीर जरतेग उबे आसा Okay, 19. What is the meaning? What does it say? 19 नियम 19, शास्त्रांत 19. 19 you told 18 before now Oh, 19 again No, what is the meaning of that 19th verse? नियम शास्त्रांत कितें सांगला ते असो अर्थ कितें 19 What does it say? कितें सांगता तुमचे लँग्वेज तुमकां समजना? नियम शास्त्रांत कितें सांगला ते नियम शास्त्रकाला जियेतल्यांक मात्र बांदता म्हूण आमी जाणाव Okay, I'll say it in KJV English. ओके Now we know that आतां आमकां कळीत आसा what things soever कितें संगत्यो the law said, कितें नियम शास्त्र सांगता it is said to them ते सांगता ह्या रितीन who are under the, कोण त्या नियमा भितर आसा that every mouth कितें म्हळ्यार हरी एक तोंड may be stopped स्टॉप कंटिन्यू स्टॉप and all the world may become, हेर and all एक the world may become guilty before God. कित्याक म्हळ्यार आतां हरी एक तोंड सांगता हरी एकलो देवा मुखार Okay. गिल्टी जावन आसा म्हूण So can we put it in NLT please? Okay, put it NIV. They don't have, I think, NLT. Put NIV, no problem. Okay. Now we know
आता आमकां कळीत आसा that whatever the law says, कितें नियमशास्त्र सांगता it says to those हे तो कोणाक तांकां त्या तांकां who are under the law, कोण नियमशास्त्रा खाली येतात so that त्या देखून every mouth एरी एक तोंड या may be silenced, कित्याक आतां एरी एक तोंड ओगोत आसा रावला and the whole world कित्याक हरी सगळो संसार held accountable to God. कित्याक देवा मुखार अपराधी जावन आसा राईट And KJV says that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. कित्याक देवा मुखार आमी हरी एक एकार एक अपराधी जावन आसा या गिल्ट या कांतवणी असलेले व्यक्ती जावन आसा It means how we learned in the morning session, कितें असो अर्थ कितें म्हळ्यार आमी सकाळी कितें शिकले हांव if the law was not given, जर तर नियमशास्त्र नातले तर we would have never known what we are doing is wrong, correct? आमकां कितें सारकें वा सारकें या रॉंग या राईट म्हणून आमकां कळी जायनाटलें If I don't put on this chair team member, anybody will come and sit there, right? जर तर हांगा चेअर घालना नातली जर कोणी येवन हांगा बसूंक शकता टीम मेंबर हे स्टिकर मारले टीम मेंबर्स म्हणून चेरार. If I put a sticker, team member. जर तर या चेअरांत हांवें टीम मेंबर म्हणून एक स्टिकर घाले तर या चेअरांत कोणी येवन बसनात. Will you come and sit? तुम्ही या चेअरांत येवन बसता तवळ Will you come and sit? No. Why? कित्याक Because it has बसनात been put the sticker over there, the team members. कित्याक- If the sticker is not there जर तर ते स्टिकर ना टीम मेंबर म्हणून बरयले and you come and sit there, ते केदाळा तुम्ही येवन थंय बसतात you don't know that you have come and sat on the chair of the team member. तुमकां कळीत आसा Example, we don't have Example. such law here, okay? Wait. There is no law. Anybody can come and sit anywhere, wherever you want. And today we saw the first bencher adun teka brother Lawrence hanga bosello the first time. Okay, Yes or no? So no such law. I'm just giving an example. कित्याक हांगा नियमानात खाली एक तुमकां हे उदाहरण दिवच्या बसत आमी आ रितीन सांगता So tomorrow go to see, they might be sitting behind, thinking that way. प्रेज गॉड And then they will say, Sister Anisha said. I'm giving an example. हे खाली एक उदाहरण मात तुमकां दिवचे So in the same way, if the law was not given, nobody would know that what a man is doing is wrong. कित्याक जर तर नियम आमकां दिनाटली तर हांव सू करता म्हणले म्हाका समजून येता आसची नासली. That means before Moses, people were committing a sin. त्याचो तसो अर्थ मोइजे पयलेय लोक पाता करतलो. But at the same time, because the law was not given, they were not knowing what is wrong or what is wrong in the eyes of the Lord, the standard of God. कित्याक ते नियम नाटल्या वरवीं तांकां कळीत नाटले तांणी सूख करता आनी देवा मुखार खंयचे सारके या सूख म्हळ्यार तांकां कळीत नाटले. And the main reason is they would never realize they need a savior to get themselves out from the sinful nature. तांकां तातूंत गरजेचें कितें म्हळ्यार तांकां कळीत ना त्या समस्ये जावन त्या पातकाच्या सोबान कशें भायर येवचें म्हणून. Yes or no? वय की न्ही. If you don't think what you are doing is wrong, will you be able to think that I need a teaching or I need something to change myself? तुमकां कळीत आसा जे की जर तर हांवें कशें सूख म्हूण तुका कळीत ना जाल्यार तुका भोगता की हांव थंय जावन भायर येचें म्हणून. Because you are thinking it's okay, whatever I do is okay, because in your mind there is no such law is given to you. कित्याक त्या नमण्याचे नियमानात हांव कशें केल्यार जाता म्हणून तुमी चिंतात आमच्या Yes or मनांत. no? वय की न्ही. So now the Bible says in Romans 7, law is holy. रोमन्स 7वी वळीन सांगता नियमशास्त्र पवित्र जावन आसा. Law is good. ते बरें जावन आसा. Law is just. जस्ट न्याय जावन आसा ते. Are you understanding? आता Now समजा- because we are teaching about the grace, ते आमी आतां कृपे विशयांत शिकोवन आसा. we are not putting law aside. त्या देखून आमी नियम आतां भायर दवरना. Nobody is teaching that you should not keep the law. आमी कोणीच तुमकां सांगिना तुमी नियमशास्त्र पाळीचे म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. Nobody is putting a law aside because law is given to keep. कित्याक म्हळ्यार आमकां नियमां दिली आमकां पाळोवंक. Are you understanding? आतां समजता. But the difference is before Jesus comes, before grace comes, कित्याक जेजू येवचे पयले कृपा येवचे पयले I was trying to keep the law हांव म्हज्या सक्तेन ते प्रयत्न करतालो स्व प्रयत्न but was never able to keep the law. कित्याक म्हज्या सक्तेन खंडीत जावन ते पाळोवंक साध्य ना. But now when the grace is come कित्याक आतां कृपा आयल्या वरवीं and when you receive that grace by faith, केदाळ आमी ती कृपा भावार्थान स्वीकार करता. how do we receive grace? कशें How आमी- we are saved? आमी कशे बचाव By जाल्या grace through faith. So आमी- when you receive the grace of God by faith, आमी कशे भावार्थान ती कृपा आमी स्वीकार करता. this grace of God begins to empower you ही देवाची कृपा आमकां सकत दिता.
whatever comes into your temptation, whatever comes ungodly before your eyes, केदाळा आमकां थाळणी येतात या देवाचे उतर किते देवाचे उतर विरोध किते येता ताचे विरोध the grace of God empowers you तुमकां देवाची कृपा ती सकत दिता to say no to the ungodly things. त्या संगतेक ना म्हणूंक And that's how now you keep the law. त्या प्रमाणे तुमकां ते नियम पाळूंक जाता. So the misunderstanding of the law and grace, ते आमकां कृपेचे आनी नियमा विशयांत चूक समजोनी असल्या वरवीं which can take place, खंयचे खणगे येता आमच्या the जिवितांत misunderstanding of the law and grace which can take place is केदाळा आमकां कृपेचे आनी नियमाचे विशयांत ना समजणी असल्या वरवीं ताचे मध्ये कितें येता म्हणल्यार that now the grace is there, I don't have to keep the law. आमच्या मतीर येता आतां कृपा आसा त्या देखून हांवें आतां नियमा पाळची गरज ना. But now the difference is आतां व्यत्यास काय कितें म्हणल्यार when you remain abide in Christ, केदाळा हांव जेजू ते एक कोटून रावता by default you will see that you are fulfilling all the law. तू आमकां कळीत आसना ताचे कृपे वरवीं आमी ते हर एक नियम शास्त्र आमी पाळटा. Because when we look unto the law, केदाळा आमी नियम पळयता it is a God standard. ते देवाचे स्टँडर्ड जावन We आसा see God's nature. तातूंत देवाचो स्वभाव आसा Yes or no? वय की नाही. So as we are living in this earth, in this world, आमी ह्या संवसारांत जियेतना we are seeing with our physical eyes lot of things. आमी आमच्या दोळ्यांनी भौतिक दोळ्यांनी जायत्यो संगती पळयता Yes or no? वय की नाही. Do we all want to live a wealthy life? आमी बरे जिवी जिवंक अशें आसा Asa ki na? Don't we have a desire to live a wealthy life? आमकां बरे जिवी जिवंक आशा आसा की ना. Wealthy life meaning you want to But dress like- good, रे केले तांदूळ आयले बरे वस्तू गलीचे you want to have your jewelry. जल्ली Jewelry, Jewelry, bangar, yes. bangar सगळे. भांगार शिंगारपुरा गलीचे Don't you desire? तुमकां ती आशा आसा की येता की Don't you desire that your house should be beautiful? म्हजे घरी सोबीत आसा जे Don't you desire your house would be well painted, nicely तुमकां आशा ना painted? की तुमचे घराक बरे पेंट मारीचे ना तुमका ना गे आसा. सगळे आसा. आसा. If you are traveling in a, let's say, very old, 20 years ago model car, don't you desire, you want to have this latest car? आता तुमकां पोरणे 20 वर्सां पय आदीच्या कारांत पयण करूंक जाय की आतां आशा येता की आतांचे लेटेस्ट Brother, I कारांत noticed something. Can I say it? येस All of this time, when we were teaching about law, grace, Father Abraham and this, that, Okay. all were like this. But the moment I said the daily lifestyle, the wealth, like the wealthy life to live, jewelry and this, that, everybody is smiling. हालेलुया. केदाळा नियम शास्त्र आणि कृपया विषय शिकताना पुरा पहिले अशें बसून आसले. आणि इले म्हाकाय आसूंक गायले. म्हाका असो गायले. Not just you all, for me also. आतां केदाळा तुमकां आशा आसा की म्हणून विचारतना हर एकले बॉडी लँग्वेज पुरा So Change why do we desire all these things? कित्याक आमकां ह्या पुरा वस्तूंच्यो आशा कित्याक Are you living in a city? आमी सिटींत जियेता Well-to-do place? Can people live in an interior village? कोणी भितरले हळ्ळेंत कोणी अशें जियेता Can person live in a very interior वय villages आसात where there is no roads, ते ह्या जाग्यार मारोग आसनात there is no car, ते खारी आसना there is no bikes? ते बाईकी आसनात Forget about car and bike. Bicycle is not there. ते सोडा खाली सायकली आसचे ना Forget about gold, silver also is हर not एक there. भांगार कांय शिंगार कांय आसचे ना Can't even afford copper also. कित्याक तांकां कोपारी काणूंक समचे ना Possible? जावंक साद्या Now these people, can they imagine of cars? पळया तांचे चिंताप कशें आसूंक बरो They will imagine of what? Let's say bicycle, or let's say that cart. Not even bicycle, the cart. Possible? Now look at the difference between our thinking and those people thinking. पळया आमच्या आणि तांच्या चिंता मध्ये खाले व्यत्यास Yes or no? वय की नाही. So can there be a difference in our thinking and their thinking? Yes. Oi. We have taken the example and we are agreeing also, yes. वय आमचे आता डिफरन्स उदाहरण आमकां पळयतना तातूंत व्यत्यास आसा की ना आमच्या चिंतपाक आनी त्या मनशाच्या चिंतपाक. So when I put this example before your eyes केदाळा हांवें उदाहरण तुमच्या मुखार दवरले and brought your attention to these examples, आता तुमच्या ह्या एग्जाम्पलाक हाडले उदाहरणाक the reason is to explain grace. कित्याक जा म्हळ्यार कृपे विशयांत शिकोवंक.
The reason is, as we are in this world, कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमी आसा we have lot of challenges. आमच्या मुखार जायते चॅलेंज आसात We have to make a lot of decisions in our life. कित्याक आमी जायते निर्धार घेवंक आसात आमच्या Are you जिवितांत following? आतां समजता If that person who lives in a jungle or interior place जर तर तो एका हळ्ळेन भितर जिवन आसा त्या व्यक्ती can have a control on his thinking not to desire even think about a car, ताणे ताचे चिंता भायर जावन कारा विशयांत चिंतल्यार नो रायट नो no, he can also it's possible that he is not thinking about the car. ताका साध्य ना त्या कारा विशयान चिंतूंक Yes, he is also a person, human. कित्याक तो- We are also human. Yes or वय, no? वय. But in the Lord now we know that we are a spirit. Spirit. But as we are living in this world, having a natural mind, that person can possible that that person is not thinking about the car. जावंक पुरो ताका कारा विशयान चिंतूंक आसचें ना Try to understand, okay? But this side, when I look at somebody else's life, can I have that desire that even I want to have and upgrade myself? कोण हेरांचे थेडेर आसा म्हणून वस्तू पळोवन म्हाकाय ती आशा येवंक सादी आसा की म्हाका Yes or ताचें no? कितें आसलें But when म्हज्या you जिवितांत when आसा you तें get म्हणून like these desires, when you get like this thinking, are your thinking is in your control केदाळा or aligned with the word of God? येले पुरो तुमच्या जिवितांत आलोचना येताना ती आलोचना देवाच्या उतरा प्रमाणे असतात की Can I carry on with this kind of thinking where my mind all the time I'm thinking, how can I constantly keep myself upgraded? हे पुरो चिंता बसल्यार म्हजे चिंता हांवें बऱ्या तरान अपग्रेड करूंक सादी आसा की Yes or no? होय की If I compare myself and that person who lives in very interior place, if he is not thinking, possible even I can have the same thinking. होय Yes आतां or no? हांव ह्या जाग्यार आसा त्या जाग्यार आसा ताचे आनी म्हजे चिंता भार चड आसूंक व्यत्यास आसूंक सादी आसा की But because of this thinking, can I end up into deeper thoughts? कित्याक हे चिंता म्हजे थंय आसल्या वरवीं आनी की हांव गूण चिंतना वचोंक सादी आसा की Can person's mind completely full of when I will get and go into depressed? तितलेंच न्ही हे हांव कितें आशेता केदाळ म्हाका मेळटा केदाळा म्हाका मेळटा चिंतून Yes or no? डिप्रेशन Yes or वचोंक no? सादी आसा की Possible. So do you need a grace of God also in that area to come out of it? ते त्या समस्येतून भायर येवंक आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा की That you remain constantly on God? तुमी निरंतर आमी देवाच्या आजारपणार आसची गरज आसा की Hallelujah. Hallelujah. Now, the reason why I'm taking the physical or daily examples, कित्याक आमी फिजिकल दोळ्याक दिसची आमच्या दिसपाचे जिवनाचें उदाहरण कित्याक म्हळ्यार because when we take a big example, big sins, it looks like that I am not that way. So for Amen. me, it's okay. I am good. आमी व्हडली उदाहरण केल्यार आमी तुमी चिंतूंक पुरो आमी त्या प्रमाणे ओके हांव करेक्ट आसा म्हणून तुमी सांगूंक पुरो When somebody do something wrong to me, we Keda- only see that person is at fault who has done wrong. केदाळाक जो कोण व्यक्ती म्हाका विरोध करता तेदाळ हांव ताचे मात सूख हांव दाखयता Yes or no? वय की न्ही But if I'm taking that offense in my heart and that bitterness in my heart, we both are in the same stage. जर तर हांव म्हजे विरोध येताना व्यक्ती म्हजे भितर मन दुखयता या कोर्सान काण घेता जाल्यार आमी And just- दोगी एकच वाटेन आसा And just that person needs the grace of God to overcome from doing this action and make it into right action. The same way, even I need the grace of God to come out of this bitterness and not to go back into that same situation. कशें त्याचे कार्यातावन भायर येवंक ताका देवाच्या कृपेची गरज आसा त्या तरेन म्हजे ते असले कोर्सान या मन दुखोवचे त्या सवयेन भायर येवंक की म्हाकाय देवाच्या कृपेची गरज आसा Okay, I'll give you a small testimony what happened last month in Goa. हांव एक तुमकां ल्हान एक साक्ष दिसता लास्ट मंथ गोवान जाल्ली Okay, let's relate this testimony to the grace of God. कित्याक देवाच्या कृपेक संबंध जाल्ली जावन आसा Did Jesus said if somebody asks you one thing, give two? जेजून सांगला एक की मागले जाल्यार दोन दी. एक मागल्यार दोन कोणी दिवंक कोणी सांगला एक पाऊल की- मार म्हणटा जाल्यार तू आणि मुखार पाऊल मार एक पोल्या मारल्यार अनेक पळोव दी आणि एक पाऊल एक step. पाऊल एक स्टेप काढल्यार चल अनेक म्हणटा, ताचे सांगात आणि- वस आणि मुखार वच. मुखार वस म्हणून सांगला की Yes or no? जेजून That means what? More than what that person is asking. ताच्या की ताचो अर्थ काले तो कित्या इसारता ताच्या की सडत कर म्हणून Yes or no? वय की Is नाही it this the word of Jesus? ते देवाचे Yes. उतार गी वय Are we called as a believers or the newborn Christian or the children of God to obey His word? आमी देवाचे भुरगे म्हणटा आमी देवाक सत मानता आमी Yes or no? आमकांय ते देवाचे उतार पाळोवंक आसा गी Looking these things as in a command way or instruction way, I need an obedience to do this.
हांव कितें देवान कितें दिला इन्स्ट्रक्शन उपादेश हांवें ते पाळी जाल्यार म्हाका विधेयपण गरजेचो आसा Yes or no? वय की नाही As Jesus has given me instructions 1, 2, 3, 4. देवान म्हाका इन्स्ट्रक्शन उपादेश दिल्यात जेजून जे दिल्या नव्या करारांत नव्या करारांत म्हाका दिल्यात वय की ना वय की ना जेजून म्हणूंक ना जसो तू तुजो मोग करताय तसो तुज्या शेजाऱ्याचोय मोग कर वो आमकां कमांड नाही वय एक उपादेश दिला मू जेजून आमकां तुजो command is given by Jesus, right? पहिला सो मोग That the way you love yourself, you need to love your neighbor as well. कशें तुजो मोग करताय Yes. तशें तुजो पहिला सो So मोग कर are we called to obey? आमी ते पाळोवंक आसा Or can I say I'm not under the law, I'm under grace? हांव सांगूंक जाता की हांव नियमान ना हांवें कृपे खाली ना म्हणून Yes, it is true. You are not under the law, but you are under grace. But the grace is given to you to obey that command. कित्याक म्हळ्यार ते कृपा कित्याक दिल्या म्हळ्यार ते तुका नियमा पाळोवंक Hallelujah. हालेलुया Now I'll tell you the incident what has happened. की हांव सांगता ते काले गडीस जाल्ले म्हणून So one person comes to a retreat एक व्यक्ती आयलो रेतीरेक from quite a long time. जायत्या सबार दिसात Okay. दिसात हांव न्हू The gospel of God is the grace of God. कित्याक देवाचो संदेश जावन आसा देवाची कृपा जावन आसा शुभ वर्तमान जावन आसा देवाची कृपा. कित्याक हे शुभ अर्थ जावन आसा देवाची कृपा जावन आसा The gospel of God is the power of God. कित्याक देवाची शुभ अर्थ जावन आसा देवाची सकत जावन आसा Are you understanding? समजता The gospel of God is the power of God. कित्याक देवाची शुभ अर्थ देवाची सकत जावन आसा The gospel of Jesus is grace itself. देवाची शुभ अर्थ जीसस The gospel of Jesus is grace itself. हे शुभ अर्थाच कृपा जावन आसा जेजू जावन आसा कृपा. जेजूय जावन आसा कृपा Hallelujah. हालेलुया Are you understanding? आता समजता So when we preach the gospel of Jesus Christ, आमी केदाला जेजू क्रिस्ता विशयांत शिकयले so what are we preaching? आमी कितें शिकयता The grace of God. ते जावन आसा देवाची कृपा Hallelujah. हालेलुया Are you following? आता समजता So this person is coming for quite a long time, ह्यो मनीस जायत्या दिसा जावन येवन आसा sitting on the first chair. तो येवन केदाळे पयल्या चेरान बसतलो And if somebody comes also on that chair, आनी कोणी व्यक्ती आयल्यार the person will come and say, "This is my chair, please move." कोणी त्या चेरान बसल्यार तो काल म्हणटा तांकां उठोवन तो म्हणटालो ही म्हजी चेर उठ हांगा Are you listening? आता आयकोन आसात Are you doing like this here? तुम्ही बॅग धरून वतात कोण बसतलो? Praise God. प्रेज गॉड Okay. So it's okay. Keep and go. No problem. Just an example. So now, that bag example is an example, but this is what is happened. I'm telling you. हे कितें जाल्ले घडीत हांव तुमकां सांगून आसा Okay. So all the ladies are in the dormitory. री एक स्त्रियो डोमेंट्री गेली So this person has kept her bucket under the what do you call that? Heater? Geyser. Okay, geyser over there, and then there is a tap. She kept the bucket to take the hot water. तिने एक स्त्री न्हू लेडी Yeah, she. गिजर सकल टॅप आसलो She might be listening now, I'm sharing. ओके ते तिने काल गेले बाकेट दवरली But I want to explain little grace on this. उनुदा बरोवंक Okay, so she kept the bucket. Every day she gets up early in the morning, ती हर एका दिसा सकाळी उठताली take a good bath, आणि बरे न्हाताली hair आणि- also combing nicely, बरे एक केस बरो घेताली बरे fresh nesun, बरे न्हेसोन sarke fresh down. बरे फ्रेश जावन येताली So that in that freshness in outer thing, I listen the word of God. कित्याक म्हळ्यार बरे एक तयार जावन येताली आणि कित्याक देवाचे उतर आयकूं Which is okay. ते जोड ना ओके We all need to get ready and become fresh and come for the word. There is no problem in that. कित्याक तुम्ही हर एकल्यान फ्रेश जावन येजेस तातूंत If I- कांय समस्या ना If I don't say it is okay, tomorrow they might come without having bath. जर तर आता हांव सांगीन जाल्यार फाल्यां तुमी अशेंच येतल्यात न्हय नासतना पुरा So come having bath, okay? त्या देखून न्हावनूच या आमचे भायले पहिले क्लीन नाही पहिले हांगा क्लीन जावंक जाय. पूण बायले न्ही आमचे मेन गरजेचे आमचे मौन clean मन पहिले क्लीन जाले आमच्या भायल्यान बाय डिफॉल्ट क्लीन जावप. जाता. केदाळ मौन क्लीन जाता ताचे सक्षित बायले रुपी बदलता But without understanding the word of God, जर तर हे उतारची समजणी आमकां ना we are working in the other way round. आमी अनेक राउंड मारता If I'm outside good, everybody is good to me, I'm good. हांव बायल्यान बरो आसा हर एक आमी बरेच आसा म्हूण चिंता हर एक Yes or no? वय की न्ही Okay, so the one day what happened is, एक दीस कितें जालें म्हळ्यार so she kept the bucket. That day she got up late. त्या दिसा उठ्ठाना कितें वेळ जालो So she was in hurry. ती गडीबिडी आसली So she kept a bucket over here to get it full with the hot water where she can go quickly have bath. तिने थंय उदक भरलें आनी कित्याक विगी वचून तिका न्हावंक जाय आसलें But when she was
just moved the other way. केदाला ती हांगा जावन ती इल्ले तिशीन गेली. Somebody came and take one mug and take the hot water, one mug, कोणगी एक दुसरी आयली तिने खाली एक मग ऊन उदा काडले. just to wash the face, not to take bath. खाली न्हावूंक न्ही, खाली एक तोंड धुवंक. One mug. खाली एक मग. What you would do? केदाला What you would have done? तिने किती केले? No, don't tell me because you are not in that situation. You would be saying, no, I would have given, no. तुम्ही त्या परिस्थितीत नात. Hallelujah. तुम्ही सांगतात हांव दिता असली म्हणून. So you all might be saying, no, I would have given. हा. We are not in that situation. आम्ही त्या परिस्थितीत नसले. हांव तुम्ही So सांगू we पुरो don't know आम्ही what दिता we would असले. have done. Even though outside we don't do anything, inside we would grumble. पूण बायलां दिसचे ना पूण भितरल्यान Why? आमी काले मनी आसतले. Why grumble? कित्याक Already आमी- 7:30. They can't get up early and do it. Why they have to take it from my bucket? It's okay, for the love of God, I'll give it. But next time they should not do this. Is it the love of God is speaking? तुम्ही भितरल्यान तुम्ही सांगू पुरो कित्याक तिका सकाळी बेगी उठून करूंक जायना એટલે की बायलां तुम्ही बरे आसा म्हणून पूण भितरल्यान तुम्ही Asu, फसून asu, आसतले. wor. No problem, no problem. बायलांनी तुम्ही सांगू पुरो प्लीज ओरो ओरो. And then they would say, how she can do like this? Every day she does like this. Every day gets up late. And blah, blah, blah. It's okay. No problem. You go. Possible. जाता सांगू कशे सादी आसा की Yes or no? वय की नाही. Where that lady doesn't know who has taken the water. कित्याक ते उदक कोणे काडून गेल्यार तिका कळीत ना. Okay, but in this situation, पूण ह्या परिस्थितींत the person who sits right in front. कोण जो व्यक्ती मुखार बसून असलो. Now, I am sharing this for us to learn about the grace of God. कित्याक हांव हे तुमकां तुमच्या सांगात वांटून काण घेता कित्याक देवाच्या कृपे विशय शिकोवंक. My intention is not to expose that person because I'm not even mentioning her name. कित्याक हांव म्हजी उद्देश जावन आसा त्या व्यक्तीक दाखोवच्या बसत न्ही, भायर ओपन करच्या But I want बसत. everybody, all of us to understand. कित्याक हरी एकल्याक समजोवच्या बसत. Because when the situation come in your life, it will knock at the door and say, tomorrow I am coming, or will not send you the invitation. केदाळा तुमच्या आमच्या जिवितांत समस्या येताना तो सांगिना तुका फाल्यां समस्या येता म्हणून ना इन्विटेशन तुमकां दिना. वो बिन बुलाया मेहमान है. तो केदाळा आमकांच कळीत आसा ना. You will not even know when he has entered in your life. केदाळा खंयचे वेळार भितर रिकता आमकां कळीत आसा ना. But if you are not prepared, जर तर आमी तयार ना तर तुझ्या घरांत हॉकी स्टिक ना, तुझ्या घरांत काय व्हडले दांडो ना, काही ना, आणि चोर भितर आयलो, यू आर नॉट रेडी. व्हॉट यू विल डू? जर तर सोर आमच्या घरांत टेक एव्हरीथिंग, लिव्ह मी. कांय तयार आयना, दांडो ना, बेत ना, खाय ना, काले करतले त्या वेळार. Can you put that thief out of your house if you don't have anything in your hand? तुझ्या हातार कितेंच वायदू नाल्यार त्या सोराक तुका भायर घालूंक जातलें. Yes or no? वय की नाही. Somebody would say, word of God, word of God. थोडी म्हणटात देवाचे उतार. From where? From under the bed. केदाळा मग कटल्या पोंद्या जावन Possible? सादी आसा. So when the situation come, it will not give us invitation and it will come. So for this person also, for this sister also, lady also, it came suddenly. कित्याक म्हळ्यार केदाळा समस्या येताना तुमकां सांगून येना या इन्विटेशन दिना ताच्या जिवितांनी सडनली जाले अचानक. So when that situation came, she केदाळा- gave very left and right for that person. केदाळा ती समस्या आयली त्या व्यक्तीन खाले गेले मुखार पाटी पळयन आसतना तिका पाटी दिले पुरा. And this sister is fighting. Okay, you want to take? No, you should have tell me and take. Tell me and take. Tell me, inform me and take. ती म्हणूंक लागली तुका जाय असल्यार म्हजे कडेन इसरान तुवें काडीचें असलें म्हूण. One mug, what will make a difference to tell me and take? Or even the take bucket and go. We need to thank God, no, the opportunities come to go under the pressure. खाले फरक असलो तांदूळ न्हू थंय दिसान काणकोणचे. Yes or no? वय की नाही. So now she started, saying the words, at least she would have tell me, or she would have told me and take it, right? How she can take without telling me? ते तिचे एकत्र जावन असले एटलीस्ट तिने म्हणजे सांगून काडयत असले म्हणून. Is it making any sense with this statement? येतून काय म्हणे तुमकां कळी जाता काले म्हणे सेन्स आसा What की Jesus said, if somebody asks you to walk with them 1 mile, how many miles you need to walk? ताका जिजू काले म्हणटा 1 मैल तूं चल म्हळ्यार कितले फरलांग तुवें चलाचे ताचे So सांगता. if we are under the grace or operating in grace, what should be the response? Not 1, take 2 mugs, take the bucket also. जर तर हांव कुरपेच्या आताकाल आसा जाल्यार खाली आमी कितें म्हणचे आसले एक Yes or मागणी no? तुका जाय तितले ओर आनी बाकेटीस ओर म्हणचे आसले वय की. Because the grace of God empowers us to say no to the ungodly thing. Now, rejecting and denying to give something to someone when the person is in need, is it not the ungodly thing? देवाची कृपा आसल्या वरवीं आमकां खाले जाता आमकां त्या सिट्युएशनार आमकां कितें करूंक जायना ती आमकां सगळ्यात कृपे वरवीं मेळटा आनी आमकां ती कितें करूंक नाका ते देवाच्या कृपे आमी करीचे पडटा. Are you following? Okay, let us go to Titus chapter 3.
वर्स Okay, let's start from third verse. थर्ड एक काळार सांगा एक काळार आमीस Amen, sir. पिशेपण पांगरून आविदे जाल्ल्याव आनी वांगटे वाटेक परतल्याव आमच्यास वायट ओडण्याचे आणि रक्तमासाच्या थारावळ कुशलयाचे गुलाम जाल्याव आमचे दीस आमी खोटेपणान आणि मोसरान सारतल्याव हेर आमचो द्वेष करतले आणि आमी हेरांचेर द्वेषान जळतल्याव. Okay, only the third. What does it say? How Ha- we were? आम्ही कशी असली? आमी एका काळार कशे असल्याव असली की अजूनही असा आय डोंट नो. आमी असल्यावंगी आता अजूनही तसं परमेण असा म्हाका कळीत ना. Hallelujah. हालेलुया. So many things we read. Can we have this in English, please, in Amplified? Now we know, which verse? No. Titus 3 3:3. Ah, 3:3. Okay, third verse. For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lust and pleasures, living in malice, envy, hateful and hating one another. Okay, can you put in Amplified? For we also were once possible now also we are still like this. एका काळार आमी थॉटलेस जावन असल्याव आता ही साद्या Because सागेशे if a जावंक thought comes in alignment with the word of God, our action will also be according to our thinking. The first, now again and again, what we are learning is to change our thinking. The question what have been asked again and again, are we abide in Christ? आमी आमचे Are we चिंता abide in Christ? Are we आम्ही- abiding in Christ? आमी जेजू ख्रिस्तात एकवटन आसावंगी असा की ना असा जेजूच्या when we are abide in Christ, what is the meaning of that in another words? जर तर जेजूच्या एकवटान आसा म्हळ्यार तसो अर्थ अनेक रितीन अर्थ कितें What is the meaning of abiding in Christ? अबायडिंग इन क्रायस्ट या जेजूच्या एकवटपणान आसचें म्हळ्यार तसो अर्थ कितें ओडलो सांगला ओके. सांगला न्ही? वय वय ऐकला काली हांवें. सांगला. वय तसो अर्थ हाँ आ आमचे our thinking should align, our thoughts our thinking, our thoughts should be aligned with the word of God. Then the action will be changed according to the word of God. The first change has to come in our thinking. कित्याक म्हळ्यार जेजूच्या एकवटान रावचें म्हळ्यार तसो अनेक अर्थ आमचे हर एक चिंता देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंता बसाचे बदलूनचे. And as Papa is asking, in a day, how many times we are disconnected from the wine, disconnected from Jesus? आमी जायते केदाळे ब्रदर दिसात आमी कितले दिसा कितले फावटी त्या पांट्या वालीत जावन आमी विंगड जाता. How many times in a day? कितले फावटी दिसाक How many times? Now, why is that? Because you have shifted your thinking. कित्याक अशें जाता कित्याक म्हळ्यार म्हजी चिंता हांवें बदलिला. So, where is the problem? In the grace of God? तर समस्या की देवाच्या कृपेंतगी Because of the law of God? कित्याक नियमशास्त्रांतगी Or because I got disconnected by shifting my thinking from the word of God to the situation what has happened in my life at that very moment? कित्याक म्हळ्यार म्हजे फोकस म्हजे चिंता देवाच्या उतरा बदलाक त्या सिट्युएशनावर गेल्ल्यावर ती समस्या आसता. Hallelujah. हालेलुया. You know the word of God says to Joshua, कित्याक तुमकां कळीत आसा Chapter देवाच्या 1 उतर verse 8. 1:8 कितें सांगता म्हण कळीत आसा. this book of the law, the word of God, shall not depart from your mouth. कित्याक तेय काले म्हणटा हे धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर म्हणून.
and day and night you shall meditate therein. कित्याक दीस आनी रात ताचे नियाळ कर म्हणटा. So this and Irat, that means day and night means even for a moment I cannot shift my focus from God's word to something else in my life. ताचो अर्थ म्हणजे एक सेकंड जावन म्हजे चिंता आपो देवाच्या उतरांत हांव भायर वचून वचो. Hallelujah. हालेलुया. Yes or no? होय की नाही? Okay, have we came through a situation, our parents, आमचे mummy daddy, आमचे parents, yes, when they do something for us, is it not their hard work? कितें आमची मम्मी पप्पा भुरग्यां बसत करतात तांचे आमची घरची, आमचे आमची वडील. घरची वडिलां ते एक कठीण हार्ड वर्क म्हणत की What is the intention towards us? कित्याक आमचे बसत तांच्या मनार कितें आसता Good or bad? बरें की वायट. So let's say unknowingly something mistake happened towards them. What do? सडन आमी चिंत्या कितें की सोडून जालें आमच्या मध्ये तेन्ना आमी कितें करता. What do? We Kitek- forget all the years what they have done, and for that one mistake, we all the time grumble, murmur, complain. कितले फाटल्या वर्सां कितले पुरा केला आमी विसरता. त्या घडी आमी त्या कडेन फुरफुरोंक उलोवंक आमी सुरू करता. Yes or no? होय की नाही? Are we operating, aligning our thought with the word of God? तेन्ना आमची चिंता पळय देवाच्या उतरा प्रमाणे आसता की. In the same way, in the kingdom of God or with the relationship with the Lord, we do the same thing. God has done in our lives such a mighty work through our Lord Jesus Christ, but because of my wrong thinking, and when because of my wrong thinking things are not going right in my life, to whom I blame? My thinking or my God? तसेच देवाच्या राजांत जर तर म्हज्या जिवितांत जेजू क्रिस्त मरे देवान हर एक केला जर तर म्हजे समस्या वेळार म्हजी चिंता सारखे ना जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे ना जाल्यार हांवें कोणाक दुसराचे. So where the problem begins, from where? खंय जावन समस्या सुरू जातात From my mind, from my thinking. कित्याक म्हज्या चिंतमा जावन. So it is not that I would change my outer action first, त्या देखून म्हजे बायले सोय हांवें बदलूनचे ते गरजेचे न्ही. पयले but I will change my inner action, which is my thinking. ताका पयले गरजेचे म्हणजे म्हजे भितरले मनाचे चिंता बदलूनचे गरजेचे. Hallelujah. हालेलुया. So there was a time before I was in Christ, for we also were once thoughtless. Before Christ we were once thoughtless, क्रिस्ताच्या पयले आमी आमचे चिंता सारखे नाटलेले, senseless, ताका अर्थ नाटले obstinate and disobedient, आणि थंय अविधेयपण असले, पातकी जावन असले deluded and misled. आणि वांगटे वाट्यान पिशेपण पांगरून असले. We too were once slaves to all sorts of cravings and pleasures, आमी रक्त मासाच्या तरावळ कुशेलचे गुलाम जाल्ले. wasting our days in malice आमचे दीस आमी खोटेपणान सरले and jealousy आणि मोसरान सरतले and envy, आणि हेरांचो द्वेष करतले hateful, आणि हेरांचेर द्वेषान जळतले. hated, द्वेषान येतले detestable and hating one another. आणि एकामेका आमी द्वेष करण असतले. Once. ते दाळा So when we got abide in Christ, ते दाळा आता आमी जेजूच्या एक कोटान आसा. God has set us free for us from this by His grace. ताच्या कृपेन आमकां ह्या पुरा समाजान सुटका दिल्या. But now, once we have received the grace of God, is it not possible I can again fall in these things? पूण देवाची कृपा असल्यारी हांव ह्या परत ह्या समस्याक ह्या बऱ्या सवयाक पडोवंक साध्यता आसा की. How? By putting myself away from God, away from Jesus, or getting disconnected from Jesus. That means changing your thinking according to the world now. कशें म्हळ्यार हांव देवातावन पयस वचून म्हळ्यार त्या वालीतावन हांव फांटो विंगड जावन म्हजी चिंता देवाच्या उतरा विरोध करून हांव परत त्या समस्या पडोवंक साध्य आसा. So let us understand what is this grace of God is doing in our life. त्या देखून आमी समजून काण घेया देवाची कृपा आमच्या जिवितांत कितें करता म्हूण. Grace of God is not a feeling कित्याक देवाची कृपा म्हणल्यार एक भावान न्ही that I will feel something good now when I heard the teaching of grace. केदाराक देवाच्या कृपे विशयान ऐकता म्हाका म्हजी भावना बरी आसतात, बरी भोगता म्हाका. Grace of God is a person, कित्याक देवाची कृपा म्हळ्यार तो व्यक्ती, and He is our Lord Jesus Christ, तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. who helps you, तो तुमकां कुमोग करता empowers you, आनी तुमकां सकत दिता and gives you the strength आनी तुमकां ते बोल दिता. to overcome every mountain or obstacle अरी एक पर्वत कितें समस्या आसा तेजे जैतरूंक which comes in our life. आमच्या जिवितांत येवच्या. अरी Today we एक heard that Brother Lawrence, right, So who as- gave the testimony. आज आमी ब्रदर लॉरन्सची साक्ष आमी आयकली. When the question was asked him, केदाळा ताका सवाल विचारले
Which was the day you stopped drinking alcohol? केदाळा तुझे पिवनचे तुवे सोडले He said, I don't know that specific day, which was the day I stopped it. म्हाका करेक्ट गुर्तू ना खंयच्या दिसा हांवें सोडलें म्हणून Because it is not me, कित्याक हांवें न्ही because it is the alcohol which left me. कित्याक तो सोरो म्हाका सोडून गेलो. The other question was asked, which was the day when you saw that you got a job or your family is restored, your family came back to you, everything came back into, place. When was that happened? He says, I don't know. केदाळा तुझ्या जिवितांत काम मेळ्ळें, तुजे कुटुंबाचे बरोबर एकवट जाले, पुरा सारकें जालें. केदाळा म्हणून विचारल्या वेळार तो म्हणलो म्हाका कळीत ना. You know when these things happened in his life? केदाळा हे पुरा संगत्यो ताच्या जिवितांत जालें कळीत आसा तुमकां? When he submitted himself to the Lord, केदाळा ताचें जिवीत ताणें देवाक समर्पिलें. the grace of God mightily began to work in his life. देवाची कृपा ताच्या जिवितांत काम करूंक सुरू केलें. Where the things which he could not do, ताणें कितें ताच्या जिवितांत कितें करूंक असाध्य आसलें, the grace of God empowered him, कितें देवाच्या कृपे वरवीं ताका ती सकत मेळ्ळी, strengthened him ताका बळ मेळ्ळें. to do these things which he was not able to do. कितें पुरा करूंक जायनासलें तें तरी एक कृपे वरवीं साध्य जालें. That is why the word says grace is not your ability. त्या देखून कृपा म्हणटा ती कृपा जावन आसा न्ही तुजी सकत, It is not your strength. तुजी बळ न्ही, It is not your power. तुजी अधिकार न्ही, It is the power of God ती देवाचो अधिकार जावन आसा. began to work in you तुझ्या मुखांतर वावर करता. when you begin to believe in the word. कित्याक केदाळा तू उतार बिलीव सत म्हणताय, And that is not a natural, ते एक स्वाभाविक न्ही, it is supernatural. ते जावन आसा अलौकिक. Because we are trained to believe what we see, कित्याक आमकां सवय आसा, कित्याक दोळ्याक काले दिसता तसं म्हणता हांव. but the word of God is unseen. कित्याक देवाचे उतार आमच्या दोळ्याक दिसना. If the brother would have been waited, which day is that, till today he would have been waited for that day to come and the day would have never happened. जर तर तो व्यक्ती ब्रदर राखून असला, केदाळा म्हाका सुटका मेळटा म्हणून राखून असल्या जाल्यार तो खंडी जावन तो दीस येनाटलो. Yes or no? वय की न्ही? The decision what he took to change his thinking according to the word of ताणें God. निर्धार घेतलो, कित्याक म्हळ्यार ताची चिंता देवाच्या उतरापण बदलिलें. And that is the time the grace of God began to flow mightily in his life. त्या वेळार देवाची कृपा जायत्या सत्यवान जावन ताच्या जिवितांत काम करूंक सुरू केलें. Yes, I am saved by grace, वय हांव देवाच्या कृपे वरवीं बचाव जाला. but I don't receive it by faith. जर हांवें ते भावार्थान स्वीकार करूंक ना गी, I will not experience it in my life. जर तर हांव भावार्थान स्वीकार करना जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते अनुभव To do करूंक जायना. everything in my life, I need the grace of God. कित्याक म्हज्या जिवितांत कितें पुरो जाय ताका देवाची कृपेची गरज आसा. Because the grace of God is completely showing us not my effort or depending on myself, but the grace of God shows me completely dependency on the Lord. कित्याक देवाची कृपा म्हणटाना म्हज्या कार्य वरवीं वंदून ना, ते हर एक कंप्लीट वंदून आसा देवाच्या आदारा वयर. So that's why the verse what we saw, we were hating one another, we were living in that envy, strife, anger, bitterness, all of those things which is evil thing, and because our thoughts were evil, all the things what we were doing was evil. कित्याक आमचे चिंताभार अशें जावन आसा, आमच्या भितर राग, मोसोरो, आगे, द्वेष, कोटसाण आसला. कित्याक म्हळ्यार आमची चिंता बी वायट जावन आसा. Hallelujah. त्या देखून हरी एक ह्यो संगती आमच्या जिवितांत असतात. Yes or no? वय की Now, नाही? as I was sharing the testimony of that sister, हांवें त्या भयणीची साक्ष तुमच्या मुखार शेअर केली. when we love, do we take or we give? केदाळ आमी मोग करता हांव, दिता हांव की घेता हांव. So when we say I love, I'll hold on to grudges or I'll let go. कितें पुरा मोग करता हांव तेळा कितें पुरा राग काण गेलो धरला ते हांवें सोडूंक आसा. So when I say I love, will I forgive or will I hold on to that anger or हांवें unforgiveness? हांवें ते हांव मोग करता म्हणून सांगल्यार हांवें म्हणजे ते नाबोगसाण आसा जे की ते सोडीचे. What we will do? आमी कितें करता हांव? If I say I love, what we will do? Give or take? मोग म्हणटाना खाले दिवचे की काणगोनचे. And if I'm not ready to give, am I operating in love or hate? जर तर हांव दिना तर हांव मोगान आसा की हांव द्वेशान आसा. I might say I'm not in love, but I'm not ready to say I'm in hatred. हांव सांगूंक तयार ना हांव द्वेशांत आसा म्हणून. पूण हांव तयार आसा, हांव मोगांत ना. हांव मोगांत ना. हे एक्शन तर हांव वायट करता, हांव मोगांत ना. हांव एक्शन म्हणजे वायट आसूं पुरो जर हांव मोगान ना. But I'm not ready to accept that I'm in that hate. हांव पूण हांव स्वीकार करूंक तयार ना हांव द्वेशान आसा म्हणून. Yes or no? वय की नाही? So if there is no love, what will be there? तर आमचे ते मोग नाल्यार आमी कितें करता हांव? If I don't love somebody, will I give? आमी मोग ना जाल्यार आमी दिता हांव की. But I'm not ready to accept that I'm hating someone. हांव ते तयार ना स्वीकार करूंक ना हांव हेरांचो द्वेश करता म्हणून. Yes or no? वय की नाही? Are you following? आतां समजता? I want all of you to pay attention. Otherwise,
The areas where the devil is coming and beating us up, he will continue beating us. तुम्ही दयाकन तुमची चीत मन दिवंक जावंक ना जाल्यार तुमच्या जिवितान सैतान तुमच्या जायत्या एरियांनी तुमकां मार बडोवन आसता. So let's say when you go down, the food is not ready. What happens to you? जर तर तुम्ही चिंती हांगा तो सकयल येताना ते खाण जेवण तयार ना जाल्यार काले जाता तुमकां. And let's say the person who cooks say it will take 20 minutes and you are really getting late to go home. What will happen to you? जर तर तो म्हणटा व्यक्ती आनी की 20 मिनटां जाय ऑलरेडी आता म्हाका घरा वचूंक वेळ जाता म्हणटाना तुमकां कितें भोगता. And now when you're opening your mouth and you start kiri kiri, आता तुम्ही काले सांगूंक सुरू करतात kiri 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 किरी kiri. किरी हांव उडोवलें तशें जालें हांव सोटल्यार जेवलो मागीर हांव किरी किरी करूं ना आमी सिधा आनी रावल्यार आमचे वेळ पाड जाता. आणि भितर काले जाले कांय जावना काय जावना तें करचेचें. वय भायलें तू गेलो एक्शन तें प्रॉब्लेम ना. सांगता जेवल्या बरें बिर्याणी खावून गेल्या संतोष. So now you are giving them more reason to make kiri kiri. You ate biryani and you came here and we ate bangda fish curry. Hallelujah. So example I'm saying. So when you go down, you open your mouth and you start grumbling. तुम्ही चिंतिया बाय सकल गेल्यात आनी फुरफुरूंक सुरू केलें. Are you walking in the spirit or are you walking in the flesh? जाल्यार तुम्ही आत्म्यान चलता की रक्त मांसाच्या वंदनान चलतात. It's the question for everybody. हे सवाल A सरी lesson to learn. I will say with my mouth, I am walking in the spirit and not in the flesh. But when I go down, udaharan, example, I go down and I complain. हांव जावंक पुरो हांव तोंडा सांग पुरो हांव आत्म्या प्रमाणे जियेता हांव रक्ता मांसाच्या वंदना प्रमाणे जियेना पूण सकयल येताना हांव कितें करता. And let's say I'm giving them warning from tomorrow, this should not happen. You have to be on time. फाल्यां अशें करचें ना त्यात तुमी तुमच्या वेळार वचोंक आसा. Now the question is, am I operating in flesh or am I operating in the spirit? आता म्हणजे सवाल जावन आसा तुमी आत्म्या प्रमाणे जियेतात की रक्ता मांसाच्या वंदना प्रमाणे Okay, जियेतात. let's say, okay, we will grumble. Let's say Jesus is going down. Jesus, huh? Pole, Jesus is going down and seeing the food is not ready. What he will do? पळय आमी फुरफुरता आतां चिंतया जिजू थंय गेलो थंय जेवण ना तयार ना जेवण. जिजू काले करतलो. You tell me no. You know Jesus, right? Who is Jesus? तुमकां जिजू विशयांत कळीत आसा मू. तुम्ही बायबल वाचता की ना? So तुम्ही जेजू जाणा न्ही? You read the Bible, you know who is Jesus, right? तुम्ही देवाचे उतार वाचतात वैगी. So what Jesus will do? तर जिजू कितें करीत त्या सिट्युएशना संदर्भार Huh? मल्टिप्लाय करता. He will wait. But he will wait and give them warning. तो रखतो लगी. Okay. Jesus will wait, one answer. एक मुलगा Jesus will never say anything. Ah. He will understand the situation. Yes or no? But he will choose to walk in the spirit and do not give any entry for the devil to enter inside. कित्याक जायते तुमी सांगूंक पुरो तो Yes or no? रावतलो कांय उलोवचो ना कित्याक ताका कळीत आसा आत्म्या प्रमाणे जिवनची गरज आसा म्हणून. Yes or no? वैगी न्ही. Now, where is Jesus living? सॉरी. Now, where is Jesus living today? आता जिजू खंय जियेता. खरें सांगता की तुम्ही आमच्या भितर आसा. आमच्या जेसू आमचे. If Jesus is living inside of us, what is my action outside? जर तर जिजू म्हज्या भितर जियेता जाल्यार म्हजें कार्य कशें आसा जे बायले शिकतात आमी. शिकतात शिकोवन आसा. Are we understanding आमकां in which areas are we falling? And the Lord is correcting us to do the correction that we will never get trapped and deceived by the devil. कित्याक खंयच्या खंयच्या आमी एरियांत पडोन आसा जेजू आसा आमकां शिकोवन आसा परत आमी ते सैतानाचे मार खाय नासतना रावच्या पासून. There is only two ways. फकत दोनूच वाट आसात. There is only two ways. खाली दोनूच वाट आसात. There is only two ते ways. खाली दोनूच वाट आसात. Either you choose to walk in the spirit एकच तुवें आत्म्या प्रमाणे चलाचे or you will end up walking in the flesh. नाजाल्यार रक्त मांसाचे वंदना प्रमाणे जियेचे. Walking in the spirit is giving you life. कित्याक आत्म्या प्रमाणे जियेल्यार तुका जिवीत आसा. Walking in the flesh will give you all destruction. कित्याक रक्त मांसाचे वंदना प्रमाणे गेल्यार आमचो पुरा नाश जाता. So the choice is ours. कित्याक निर्धार विसवण आमची. You know, there was a time I was praying, केन्ना एक वेळ आसलो हांव मागतालें Jesus, you are my Lord. जेजू तूं जावन आसाय म्हजो स्वामी. You are my God. तूं म्हजो देव. You are my everything. तूं सर्वस्व. I trust in you. हांव तुजेर पाती येता. But make sure पूण एक make sure खंडीत
that I don't go through any kinds of hardship in my life, हांव खंडीत जावन खंयच्याय समस्याक हांव वचना that I don't fall in a situation where I don't know what to do, or it's hard for me to come out of it. Don't put me in those situations. म्हाका तूं खंयचे सिच्युएशन घालनाका त्या वेळार कितें करचें म्हण कळीत ना Now, त्या when I was सिच्युएशन praying घालनाका like that, हांव त्या वेळार तशें मागून आसली was that a right prayer according to the word of God of mine? त्या वेळार हांवें मागचे ते देवाचे उतरा प्रमाणे असले की In those days, आणि त्या दिसांनी it was 2008, 2006, 2005 time. 2008, 7, 6, 5 So how many years back? कितले वर्सां पयले Can anybody count? कनी कोणा काउंट करूंक जाता 20 years back. 1920 हा 1920s 20 somewhere, ओके right? हां In those days, that time, I did not know Jesus as in person, but I have heard about him. त्या वेळार म्हाका जिजू विशांत गोतून नाटले जिजू व्यक्ती जिजू विशांत गोत असले ऐकलेले. ऐकले मात्र Okay, पण so जिजू that time विशांत I was कळीत praying नाटले that way. त्या वेळार तशें जावन आसले Okay, and I was praying that when Jesus, I believe in him, I trust in him, हांव मागताली देवा जिजू हांव तुजेर फाती येता बरो वचता I should not have any problem, म्हज्या जिवितांत समस्या येवं नजो I should not have any sickness, म्हज्या जिवितांत खंयची पिडा येवं and नजो nobody should come against me. कोणी म्हजे विरोध येवं नजो That was my prayer. त्या वेळार म्हजी मागणी अशें जावन आसलें But recently, 3 years before, का रिसंटली 3 वर्सां पयले 2023, I can say, हांव सांगीन 2023 how many years now? 3 years almost. आता 3 वर्सां जावंक जाली 3 years before, 3 वर्सां पयले I began to know him in person. हांवें ताका एका व्यक्ती रुपांत वळखूंक सुरू केलें How? कशें Not by somebody's telling me anymore now, ताणें आतां कोणें कांय सांगलें म्हूण न्ही but through his word. कित्याक ताच्या उतरां मरिफात Are you understanding? आतां तुमकां समजता So I might be knowing Jesus for such a long time हांव जेजू सांगता जावंक पुरो जायते वर्सां जावन आसली and all the time living in the flesh आनी तितलो वेळ हांव म्हज्या रक्तमासा म्हण जिवन आसली and not in the spirit. हांव आत्म्यांत न्ही But when you begin to walk in the spirit, केदळा आत्म्यांत जिवंक सुरू करतात outside it will pain for you. भायल्यान तुमकां कठीण दूख समस्या आसतले Now you must be wondering why Jesus is giving pain. कित्याक तुमकां आतां आश्चर्य जावंक पुरो कित्याक देव आत्म्यान जियेताना म्हाका कित्याक दूख दिता Do you have that question? तुमकां ते आसोंक पुरो What did I say? When you begin to walk in the spirit, कित्याक हांवें सांगलें म्हळ्यार केदळा हांव आत्म्या प्रमाणे जियेता it will pain you. ते तुमकां दूख हाडटा दूख And आसता and it should pain. ते दुखाचेच And if it does not pain you, जर तर आमकां ते दुखाना you can say you're not walking in the spirit. त्या वेळार सांगी तूं आत्म्या प्रमाणे जियेना म्हणून Now anybody has a question, why is sister is saying that it will pain? कित्याक कोणा आतां तुमकां सवाल आसा म्हणून कित्याक ही सिस्टर अशें म्हणटा कित्याक आत्म्या प्रमाणे जियेताना दूख आसा म्हणून कश्ट आसात म्हणून Why I'm saying that? कित्याक ही सांगून आसात Anyone can answer. कोणीय सांगयेत Why I'm saying it will pain? कित्याक आत्म्या प्रमाणे जियेताना दूख आसा या कश्ट आसा म्हणून येत We are going against the flesh, correct? कित्याक Yes, you want to म्हळ्यार say. आमी रक्तमाशे Change. विरोण Change in what? Flesh to spirit. Okay, let's put it in a practical way. पळय आमी प्रायोगिक रितीन गेल्या When somebody hurt you, पळय एक एग्जांपल कोणें म्हाका एकल्यान दुखयलें okay, when somebody hurt you, म्हाका दुखयलें and let's say you have a choice, म्हाका आसा एक चॉईस आसा निर्धार या अवकाश आसा disconnect yourself from that person. त्या व्यक्ती जावन पयसो सोंगो Yes or no? वैगी न्ही When somebody gives you hurt, केदळ कोणी आमकां दुखयता तर you have a choice to go away from that person. तुमकां एक अवकाश निर्धार घेवंक जाता त्या व्यक्ती जावन पयसो सोंग जाता And when you go away from that person, केदळ त्या व्यक्ती जावन तुमी पयस येतात you don't look at his face or her face. केदळ तुमचे ताजे तोंडी तुमी पळयनात You get busy in your work. तुमी तुमच्या कामांनी बिझी असतात But somewhere, let's say you see that person in the market. तुम्ही सडनली त्या व्यक्तीक मार्केटांत पळयल्या म्हणची त्या Will you remember what he has done to you? ते जाल्यार तुमकां उडास जाता की ताणें कितें केलां तें तुमच्या मतींत And you will be upset. ते जाल्यार तुमकां ते अपसेट जातात गी You will be sad. तुमी बेजारेंत आसतात गी You will be angry. तुमकां राग येता गी You will be irritated looking at that person. तुमकां पळयतना राग आनी किरकिरी जाता गी What is the meaning? ताचो अर्थ कितें You have not forgiven that person. कित्याक म्हळ्यार तुमी त्या व्यक्तीक बोगसूं ना Yes or no? वैगी न्ही But let's say 6 months you have not seen that person's face. पळया हे उडा एक चिंती आमी 6 म्हयन्या म्हणसर ताका तुमी पळोवंक ना And you are enjoying your life.
तुम्ही बरे करणं तुमचे संतोषान जीवन So आसा महिने तर बरे you enjoyed. तुम्ही जायते दीस एन्जॉय केले And the moment after 6 months when you see that person, सडनली त्या 6 महिने उपरांत तुमकां तो पळोवंक मेळ्ळो the yoke came on your neck. ते जाल्यार काले ते जू तुमच्या हांगा आयले कांद्यार Are you understanding now? होय The moment you saw that person, केदाळा त्या व्यक्तीक तुम्ही पळयले the heavy burden, the yoke came on your neck, which is of unforgiveness. ते एक बाराचे जू तुमच्या खांद्यार आयले ते जावन आसा ना बोगसण्याचे Yes or no? होय की नाही And let's say that person was very close to you. तो जर तर तो व्यक्ती तुमच्या सांगात मग बऱ्या तरान आसा But because of hurt feelings, कित्याक ते फिलिंग जाल्ल्या बरी ते you made कठीण a ते choice जाल्ल्या to बरी. disconnect yourself from that person. कित्याक तुवें ते निर्धार घेतले त्या व्यक्ती जावन पयस वचोंक The reason is what? कित्याक कारण कितें You are hurt, कित्याक हांव and हांवें now you दुख्खान have गेलां. unforgiveness inside कित्याक of you. म्हजे भितर ते दूख असल्या वरी म्हणजे ते ना बोगसणे Now remember, unforgiveness is a evil spirit. कित्याक उडास तोरा ना बोगसणे जावन आसा एक वायट आत्मो Hallelujah. हालेलुया There was a choice to you. Forgive that person, let go what that person has done, and be in a fellowship constantly and continue where you all, how you all work together. तुका एक अवकाश असलो थंय त्या त्या व्यक्तीक बोगसून ताच्या सांगात विसरून मोगान जिवंक So you made a choice of going away from that person, तुवें पूण निर्धार घेतलो त्या व्यक्ती जावन पयस वचोंक गो and the main reason is because you don't want to forgive, कित्याक ते मुख्य कारण आसा तुका त्या व्यक्तीक बोगसूंक नाका because you are hurt. कित्याक तुका ते दूख भोगला But as I say, if we are living in the Word of God, हांव ताका सांगता त्या देखून तुम्ही केदाळा हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता and when you choose to walk in Spirit, केदाळा आमी आत्म्या प्रमाणे जियेता हांव and as I said, it will pain you, त्या देखून हांवें सांगले आत्म्या प्रमाणे जियेता आनी ते आमकां दुखता then when you make a decision to walk in the Spirit, त्या देखून हांवें निर्धार घेवंक वचा आत्म्या प्रमाणे जियोवचे the grace of God, कित्याक देवाची कृपा the Spirit of God देवाचो आत्मो will empower you to do that ते आमकां करूंक ती सकत दिता only when you make a decision. केदाळा तुम्ही निर्धार घेता तेदाळा मात ती सकत And to दिता make that decision, केदाळा तुम्ही तो निर्धार घेतात look at that person's face all the time. तुझ्या मुखार त्या व्यक्तीचो मुखामळ आसता There is a pain in the beginning. तेदाळा तुमकां कंठीत दूख आसता So are you willing to go through that pain by depending on the Lord to allow that grace to flow in your life in abundance, that He empowers you to overcome this situation and pour that love of God in your heart, in so much so that now when you take the decision, it is painful because your flesh is getting crucified. And when anything is getting crucified, there is a pain. केदाळा ते दूख आसता त्या वेळारी हांव देवाच्या कृपेकाल येता हांव कृपेकाल येताना देवाच्या सक्तेकाल त्या व्यक्तीक हांव बक्षिता हांव तेदाळे खंडीत हांव दूख आसतली पूण ते कृपेकाल येताना खंडीत जावन त्या समस्या जावन हांव खंडीत भायर येता आनी म्हाका ती संपूर्ण हांवें सुटका ती अनुभव करूंक साध्य जाता Yes or no? वय की न्ही Now, okay, just remind me to, give that testimony of that lady. उडास करा But before that, I want to share something of my life. त्या टेस्टमनी दिवंक मागीर उडास करा ताच्या पयले म्हजी जिविताची साक्ष दिता हांव Okay, just to make you understand that it pains. कित्याक हे कशें दूख आसता When you make a decision to walk in the Spirit, it will pain you. कित्याक केदाळ आत्म्या प्रमाणे जियेताना खंडी जावन आमच्या जिवितांत कश्ट या दूख आसतात Okay, so when I heard the word of God, केदाळ हांवें देवाचे उतार आयकूंक सुरू केले the word says उतार सांगता that the transformation has to take place in my life first. कित्याक तूं बदलावन जाय पयले म्हज्या जिवितांत More than this word for somebody else, आमी चिंता हेर अनेकल्याच्या जिवितांत जावचे पयले this word is for me. कित्याक ताच्या गरज म्हजे बसत Do you agree? हे तुमी ओपतात Okay, when you are sitting over here, are you thinking this topic, no, my wife should listen? तुमी आतां हांगा बसून आसतना तुमी चिंतून पुरो हे बायल असल्यार बरें असलें तिका हे उतार Some of you must be thinking my husband should listen to this teaching. हे शिकोवन म्हजो गोवान आयकल्यार बरें असलें म्हण चिंतून पुरो My children should listen to this teaching. आमी चिंतून पुरो म्हज्या भुरग्यांनी आसलें न्हू आयकल्यार बरें असलें म्हणून My in-laws should listen to this teaching. म्हजे इनलॉस आनी आयकल्यार बरें Because if आसा they listen, no, ते कित्याक तर आयकल्यार they will not trouble me anymore. कित्याक म्हळ्यार ते आयकल्यार खंडीत म्हाका समस्या आसचे ना So what मागीर my mind is telling me, ते जाल्यार कितें म्हजें मन कितें सांगता this teaching is for them. कित्याक म्हळ्यार हे शिकोवन म्हाका न्ही तांकां Yes or no? वय की न्ही I am not looking at myself that the first change has to come in me, that I should not judge them first and I need to judge myself.
कित्याक हांव म्हजे पयले पळयना, हांव म्हजेच म्हाका स्विकार करिना, हांव हेरांक न्याय करता जाल्यार So in the beginning, I was deceived in this deception. हांवें पयल्या ह्या फटीन हांव पडली. And I was thinking, when I heard the word of God, केदळा हांव चिंताली देवाचें उतर आयकताना oh, this so beautiful, the word of God is Jesus did this, Jesus did that. हांव इतलें बरें जिजून तें केलें हें केलें म्हणटाना Proverbs 18:21. प्रोव्हर्ब्स 18:21 All of you all know that Proverbs 18:21. हर एकल्या कळीत आसा 18:21 What does the word says? कितें सांगता देवाचें उतर Life and death is in the power of the tongue. जिवीत आनी मरण Whatsoever you आमच्या जिबेर आसा, जीवित आणि मरण तुझ्या जिभेंत आसा. जिबेंत आसा. And whatsoever you say, you जो- will see the consequences or receive the consequences of your words. Right. Hallelujah. Right. Okay, so when I heard that, I went home and I Ah. began to correct my family. हांव ते उतार मेळ्ळे हांवें केलें, हांव घरा गेली, हांवें म्हज्या कुटुंबाच्यांक सारकें करूंक प्रयत्न केले. My words were not changed कित्याक म्हजी उतरां बदलूनात. because when I look at them, I began to tell them, you are doing this, you are doing that, you are doing that. कित्याक देवाचे उतार पळयले हांवें सांगलें तुमी तशें उलयतात, अशें करतात, तशें करतात. Not realize that I am cursing them. हांव म्हाका कळीत नासलें हांव तांकां शिराप घालना आसा म्हूण. When I say you are speaking bad, you are like this, you are like that, is it a blessing or cursing? हांव तुमी करचें सारकें न्ही तशें अशें म्हणून तांकां दुश्टाना ते आशिर्वाद की शिराप Following? समजता. When I speak anything against the word of God, anything which comes against the word of God, when I say those things, am I blessing somebody or cursing somebody? केदळ हांव कितें कोणायक विरोध उलयता जाल्यार ते देवाच्या उतरा विरोध उलयता जाल्यार ते आशिर्वाद की बेसांव. So unknowingly, without understanding the word of God, I went and started telling them, you are doing like this, you are saying like this, you are saying like that, you should do this, you should do that. I become their law master in the house. हांव ज्या देवाची उतर सारकी समजून नाटल्या समजून म्हाका नातले वरवीं हांव घरा वचून काले करतली तुमी करचे ते सारकें न्ही अशें उलोवचें तशें सारकें न्ही म्हणून हांवें एक नियम शास्त्रा प्रमाणे ते मास्टर जावन आसली थंय. Hallelujah. हालेलुया. I'm taking the word of God, Proverbs 18:21, हांवें देवाचे उतरा प्रमाणे खाण गेला बायबलांत but आसले doing like this in the house in the beginning days. त्या वेळार हांव ह्या रितीन करताली. Are you following? आतां समजता. Am I was depending on the grace of God? हांव त्या वेळार देवाच्या कृपेर वंदून आसली की Nah, right? Are you all doing like this somewhere in your life? आमी आमच्या जिवितांत एक ना एक जाग्यार ह्या रितीन करता गी करना सावंगी. Thinking of changing somebody else's life by speaking what they are doing? तांचे जिवीत बदलोवंक आमी नाना तराची उतरां देवाचे विरोध वापरना सावंगी. Yes or no? वैगी ना. Huh? Yeah. So when this was happening, हे अशें घडी जाल्या उपरांत at the same time I'm listening 24/7 the word of God. त्या वेळार हांवें सुरू केलें पुरो 24/7 देवाचें उतर निरंतर आयकोंक. And after listening to the word of God again and again, परत हांवें देवाचें उतर आयकोंक सुरू केलें. the grace of God देवाची कृपा started flowing, the wisdom of God inside of me. ते जाल्यार देवाच्या कृपे वरी देवाची जाणवाय म्हजे भितर वाळूंक सुरू जाली. The grace of God कित्याक देवाची कृपा started giving that flow of the wisdom of God in me. ताजे देवाच्या उतराची समजून या जाणवाय दिवंक सुरू केले. And I began to understand, हांवें केदाळा म्हाका ते समजूंक सुरू जालें. to correct somebody, I cannot become a law master by taking the word of God. हांवें देवाचे उतार काणून एका नियम मास्टर बरी करचे न्ही म्हण कळी There is only जालें. one way एकच वाट जावन आसा to show people what they are doing is, whatever the lifestyle they are living is wrong, कितें तांणी सुख करन आसा ते दाखोवचे एकच एक वाट जावन आसा is only through love. की खाली मोगा मरिफात मात्र. Hallelujah. हालेलुया. And that is not by judging somebody, ते कोणायसो आमी जजमेंट या न्याय कसो न्ही. but no proper understanding of the word of God. कित्याक म्हळ्यार आमकां सारके देवाच्या उतारची खरी समजून नासले I वरवीं began to do that. हांव तशें करताली. And even with my husband, आनी म्हज्या घोवाक I was thinking that his behavior should change first. हांव चिंताली म्हज्या घोवाचे स्वभाव पयले बदलाचे. Then our marriage crisis will be solved. हांवें चिंताली ताच्या उपरांत आमचे जे काजारी जिवितांतले समस्या सारके जाता But म्हणून. as long as my thinking were in that way, हांवें केन्ना म्हणसर म्हजे चिंता त्या रितीन आसलें my marriage situation became worse and worse. आनी Marriage life. म्हजे काजारी जिवीत आनीक फाट जावंक सुरू जालें. Because I was expecting and desiring him to be changed, because in my mind I'm thinking what he's doing is wrong. कित्याक म्हजी आशा जावन आसली ताणें बदलाचें आसलें कित्याक तो सुख करना आसा म्हूण. And now what I'm doing is right. हांव कितें करता सारकें म्हूण हांव चिंतून आसली. And my marriage was almost on the edge of getting separated. इतले अंतर पावले की एकामेका जावन वेगळे जावचे परिस्थिती म्हणसर पावले. So now when I understand the grace of God in my life, केदाळा म्हाका देवाच्या कृपे विशयांत हांवें कळीत जालें. the grace of God began to teach me the truth.
ते जाल्यार देवाच्या कृपेन म्हाका स्वता कळीत केली, began to empower me. म्हाका ती सकत दिली. Now, one thing the Word of God will teach you to make a decision. It will show you it will bring you to a place where you need to make a decision to walk in the Spirit. एक देवाचे उतर आमकां कितें शिकयता म्हणल्यार आमच्या समस्या वेळार हांवें निर्धार घेवंक आसा. And as I was saying that taking a decision will pain you, हांवें तुका सांगलें केदाळ आमी निर्धार घेता खंडीत जावन ते दूख आसतली. it pained me a lot and lot ते कितें म्हणल्यार इतले दूख म्हाका चड आनी चड भोगले, to accept Him the way He is. कित्याक तो खंयच्या रितीन आसा त्या रितीन स्वीकार करूंक मस्त म्हाका कठीण लागतालें, दूख भोगतालें. Now you must be wondering, तुमकां आश्चर्य जावंक पुरो, तो कितें वायट करून असलो काय? तो कांय वायट संवेद आसलो जावंक पुरो, काही ना. जाल्यार कांय वायट संवेद ताका नासतली, कांयच ना. कांयच ना. If somebody would ask me, जर तर कोणी म्हणजे विचारले तर what is the problem you were looking at him like that? तू कितें समस्या पळोवन अशें कित्याक कशें करता? I have no reason to give that he is doing this because he was not doing anything. कित्याक म्हाका म्हजे लागीं खारानी नाटले तो अशें करता म्हूण सांगूंक की. But that was the time the devil has captured my mind कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार सैतानान म्हज्या मनाची कब्जा घेतली, with a silly reason सादारण ल्हान ल्हान कारणां लागून, that he is not talking to you too much. कित्याक He's not तो giving time to you he's there in the house but we are not talking all the time. He's not talking to me all the time. तर एकच कारण ल्हान कारण तू सोड म्हजे वेळ करसिना म्हजे लागीं उलयना म्हूण. Is it a big reason for me to come to a place where I'm thinking we are not made for each other? Is it a reason for me to think like that? एक व्हडलें कारण की आमकां देवान सांगाता करूं जियोंक ना फावो. Foolish reason, right? एकदम एक फुलिश रिजन वय गे. येसो पिशेपणाचे चिंता आपणे. एक पळोवंक गेल्यार एका रितीन पिशेपणाचे चिंता. तो सिगार ओडिना, he is not smoking. ताका खंयची वायट सवय ना, सिगारेट ना, तो पियाना. तो रातचे लेट घरा येता तशेंय करिना. तशें कांय वायट ना, बारा लेट करना, खंयची वायट सवय ना. Silly reason I have kept in my mind. खाली ल्हान ती संगत म्हज्या मनांत हांवें दवरली. सारखे silly reasons I have kept in my mind. एकदम सिल्ली म्हणयात आमच्या मनां मजा दवरली. That he is not talking to me. तितलेच तो म्हजे लागीं चड वेळ उलयना म्हणून. Is it a major reason? हे व्हडलें कांय कारण गी. But that reason became ते कारण जालें that I began to think that I should get separate from him. त्या कारणा वयल्यान हांव चिंतालें हांव ताचे हांव पयस विंगड जायचें म्हणून. Are you understanding? आतां समजता तुमकां? Because all the things what I was trying to do is with my self effort. कित्याक हर एक संगती हांव कितें करतलें म्हज्या स्वप्रयत्नान हांव करतली. Walking in the flesh. कित्याक म्हज्या रक्तमांसा जेवण जियेतली. Listening to the word of God. देवाचें उतर आयकताली. Still walking in the flesh. पूण जाल्यार हांव रक्तमांसा जेवण जियेतली. Why? कित्याक? Because my thinking was based on what I see outside. कित्याक म्हळ्यार म्हजी चिंता जावन कितें दोळ्याक दिसता ताचे वयर आसलें. But then comes a day I said, Lord, एक दीस आयलो तेन्ना हांवें सांगलें सोमिया what should I do? कितें हांवें कितें करचें. I'm listening to your word हांवें तुजें उतर आयकोन आसा, day and night. दीस आनी रात आयकोन आसा. And what is happening in my life? कित्याक अशें म्हजें जिवीत अशें जावन आसा. I want this to get fixed, म्हाका हेंतून जावन भायर येवंक जाय. but I don't know how. म्हाका कशें कळीत जायना हें भायर येवचें. You teach me, Lord. तूं म्हाका शिकय सोमिया. Help me with your grace. तुज्या कृपेन म्हाका कुमो कर. And I called unto the Lord. हांवें देवाक उलो मारलो. And the Lord put me in my heart. ताणें देवान म्हज्या काळजांत घालें. Now tell me one thing, a Ek- question for you, okay? एक सवाल क्वेश्चन आता तुमकां सवाल. If there was the love of God, which is one-sided love, sacrificial love is flowing in my heart, जर तर एका देवाचो निस्वार्थी मोग तुमच्या काळजांत वळटा तर will I not accept whatever the nature of my husband is? कितेंय म्हजे विरोध येता काले स्वभाव जाल्यार हांवें ते एक्सेप्ट करीचे की नाका. Yes or no? वय की नाही? Will I consider what are the things which is lacking? Lacking meaning his nature is he's a quiet वय person. हांवें तांचे काले उणेपण पळयचे की या बरेपण पळयचे. हा, त्याचे नेचर त्याचा स्वभाव असो जावन आसा, he's a quiet person. तशें म्हळ्यार स्वभावच तो जावन आसा तो But एकलो being क्वायट. as a wife, एक बायल जावन was it not my responsibility or my thing to accept him the way he is? कशें आसा त्या रितीन ते दूख हांवें सोसून ताका स्वीकार करचें म्हजें काम वय की नाही? And if I love him with the kind of how God loved me, कशें देव म्हजो मोग करता त्या रितीन जर तर हांव ताचो मोग करता तर will I not end up in loving him the way he is? तर कसो तो मोग करता त्या रितीन म्हाका मोग करूंक जाता की? But to love him the way he is, कशें आसा त्या प्रमाणे तसो मोग करीत तर will it not pain? ते जाल्यार खंडीत जावन दूख भोगता की ना? Are you following what I'm आतां saying? कितें सांगता तुमकां समजून आसा? The only reason I'm standing here हे कित्याक एकच कारण हांव हांगा ह्या जाग्यार रावून आसा. and preaching the word of हे God, देवाचें उतर दिवन आसा. made up my mind, कित्याक म्हज्या मनांत हांवें घट केला Lord, whatever the life I live, कितेंय म्हजें जिवीत हांव जियेला जावंक पुरो. the life what you have given me,
तुवें म्हाका जिवी दिलाय. Every day my prayer is, म्हणजे हर एका दिसा एक मागणें जावन आसा, let everything what I do, कितें हर एक हांव कितें करता, let everything what I speak, कितें हांव कितें हर एक दिसा उलयता, let it bring only glory and honor to your name. हर एक हांव कितें करता हर एक तुज्या नांवाक महिमे खातीर करता. Why is that? कित्याक पसोद, Because this word कित्याक हे उतार has changed my life, कित्याक म्हजें जिवीत बदललें, and through my life testimony, कित्याक म्हज्या जिविताच्या साक्षी वरवीं let this testimony or my life example be the reason for you, so that the change come in your life as well. म्हज्या कशा जिवितांत बदलावलें हे साक्षी वरवीं तुमच्या जिवितांतय अशें जायचें म्हणून म्हजें Because आशा. if I take that miracle that my marriage life is settled, now I don't have to do anything. I'll live my life the way I want now and get back into the world system. जर तर म्हज्या जिवितांत देवाचे उतार मेळ्ळे उपरांत म्हणजे ते बदलावन आयली, जर तर देवाच्या उतरांत वेळ करची ना म्हाका जाय प्रमाणे म्हाका जियेत असले, Will I be able to become the testimony for the people for त्या Christ's sake? जर तर परत हांव त्या रितीन जियेले तर हांव हेरांक एक देवा म्हाका साक्ष जावन आसती. Now let's take an example of Papa himself. त्या एक आमच्या ब्रदराचे ते आमी उदाहरण काण घेया. When he says at the age of 33 he got the word of God. ताणें सांगल्या प्रमाणे 33 वर्सांनी ताणें देवाचे उतार मेळ्ळे, Yes or no? वय की न्ही. Before he encountered Christ, जेजूक मेळच्या पयले he knows very well what his life style was. आमकां कळीत आसा तो खंयच्या रितीचो मनीस म्हणून. And he knows very well what that lifestyle has brought his situation into. ताच्या त्या जिविता वरवीं खंयच्याच तो परिस्थिती पावल्या म्हणून आमकां कळीत आसा. We all know that. ते हर एक आमकां कळीत आसा. Now let's say when he got set free, चिंतया जर तर ताका संपूर्ण ताका सुटका मेळ्ळी, his life is saved, ताचे जिवीत बचाव जालें, started his own business, ताणें परत ताचे बिझनेस धंदो सुरू केलो, and today he might have become a big businessman जावंक पुरो आयच्या दिसा तो व्हडलो एक बिझनेसमॅन जावंक आसतलो. and never took a decision जर ताणें निर्धार घेवंक ना, that the bag which is full of seed कित्याक हे पवित्र पुस्तकाक एक बियाचे पोते जावन आसा, and began to scatter the seed wherever he goes. तो जर तर ते सगळ्यांनी तो उडयनातले तर I don't know what would have happened for this harvest. कितें कळीत ना आमकां आमच्या जिवितांत आज खंयची तेची फळां येताली I म्हणून. don't know about you all, I'm talking about myself. तो आमी तुमच्या विशयान म्हज्या विशयान हांव सांगून आसा. Because 3 years before, कित्याक 3 वर्सां पयले for the first time, पयले फावटी he was coming so many years before in Goa. तो जायते वर्सां जावन येवन आसा गोवा. 3 years before, तो 3 वर्सां पयले when I reached to that place, केदाळ हांव त्या जाग्यार पावली, and from the pulpit, from the stage, त्या पुलपिटात हांव ते स्टेजीत हांव he scattered the seeds ताणें खाली ती बी ओडोंक सुरू केली. from this bag. पूण ह्या बॅगात हांव I received it, हांवें काले केले ते स्विकार I केली, took it, हांवें काण गेली practiced it, आनी कार्य गेली applied it, आनी जिवितांत sown apply into केली. my life, आनी म्हज्या जिवितांत लागू केली. and today I see the harvest in my life. आज हांव ताची पुरा हार्वेस्ट पळोवन आसा. So imagine if he would have said at that time, my life is saved, so let me continue in my business. I don't know where I would be. जर तर तुमी चिंतून पळया हांव आतां बचाव जाला, जर तर तो बिझनेसान कंटिन्यू जाले तर आतां गुंतूना म्हणजे जिवीत कशें आसतें म्हणून. Many of you also must have heard his teaching for the first time and your life is saved. You got the word, you got the hope of life. तुमी जायते पटी पयले Yes or पटी no? ते आयकोन पुरो जायते जाणांक तुमकां आतां भरोसो उदेला आसतलो, तुमचें जिवीत बचाव जालें आसतलें. In the same way, people are calling me also, त्याच प्रमाणे जायते जण म्हाका कॉल करतात and they tell me, आनी तांणी सांगतात, Sister, when you gave that scripture that day, knowing that teaching, तुवें त्या शिकोवणे वेळार ते उतार तुवें म्हाका दिल्ले आसा पळय, it changed my life. ते म्हजें जिवीत बदललें. And she said, thank you for that day when you said yes to the Lord. त्या हांव देवा कारकान दिता त्या दिसा तुवें त्या दिसा वय So what म्हणल्यार I want to say is, it's a chain. हांव कितें सांगून आसा ते एक बदलावान. So today, as you are receiving the seeds in your life, केदाळ आज तुमी देवाचे उतार बिया तू स्वीकार करनात and तुमच्या when you take a जिवितांत, decision to walk in the Spirit, केदाळ तुमी निर्धार घेतात आत्म्या प्रमाणे जिवंक, which will pain you in the beginning, ते खंडीत जावन सुरवेर तुमकां दूख आसतलें, and it has to pain you in the beginning. तुमकां ते दूख गरजेचें. Otherwise, it is not that you have taken a decision to walk in the Spirit. ना जाल्यार तुमकां साध्य ना आत्म्या प्रमाणे जिवंक. Because when I took a decision to say yes to the Word of God, केदाळ हांवें निर्धार केलो देवाच्या उतरा प्रमाणे वय म्हणूंक I need to उतराक, prepare my mind हांवें म्हजें मन हांवें तयार करूंक आसलें, to accept His behavior. कित्याक I mean, His nature. ताचे स्वभाव हांवें स्वीकार करूंक जाय आसले, His nature. कित्याक So ताचो स्वभाव त्याचा स्वभाव जो quiet असा. वय And it was painful.
ते म्हाका तितले सुलभ नाटले कित्याक ते कितले कठीण दूख असले So today also the things are same in that area. पूण आयजय त्या एरियांत विशय तशेंच But why आसात this is changed? पूण कालें जाला म्हळ्यार म्हणजे मोन हांवें बदलला Are you following? आता तुमकां So समजता it is not the change in somebody else that your life will be get set. तुमचे जिवीत बदलाचे जाल्यार हेरांनी बदलाचे न्ही पहिले आमी Or बदलाचे it is not that somebody else should change, then I will be joyful. तो बदलल्या उपरांत हांव संतोनान आसता म्हूण सांगूं जायना Then also his nature is same, how God created him. ताका ताचे स्वभाव तशेंच आसा And today also he is the same, how God has created him. कित्याक देवान त्याच स्वभावान ताका रचला And however God has created him, कशें देवान ताका रचला in the eyes of the Lord, it is perfect for God. ताका देवा मुखार तो सारकें आसा But because of my wrong thinking and wrong understanding, कित्याक म्हाका समजूनी नासल्या वरवीं म्हणजे चिंता सारकें नाटल्या I वरवीं wanted him to change so that I can be joyful. हांवें चिंताली तो बदलल्यार आमी संतोशान आसतली But does the word says your joy is coming from outside, from people around you? तुमचो आनंद देवाचे उतर सांगता की बायल्या व्यक्ती जावन बायल्या वस्तू जावन येता म्हणून Or that Jesus said, let my joy be in you, that your joy will be in full. कित्याक जेजू काले म्हणटा म्हजो आनंद तुमचे सांगाता तुमचे भितर सोय आसा म्हणून So how our joy will be in full? कशें आमचो आनंद भरपूर जाता संतोषो When I receive that joy of the Lord inside of us. केदार हांव देवाचो आनंद म्हज्या काळजांत हांव स्वीकार करता So who is the reason that I can be joyful? त्या देखून हांव संतोषान आनंद आसा कोण कारण It can be only Jesus when your eyes are fixed on Jesus. केदार काल एकच एक कारण जेजू जावन आसा केदार तुमचे दोळे ताचे वयर So when आसल्यार your eyes is fixed on Jesus, केदार तुमचे दोळे जेजू वयर फिक्स करता असतात you crucify your flesh, केदार तेन्ना तुमचे रक्तमासे उजवणे तुम्ही your स्वार्थ selfish desire, कुसायतात आणि तुमची स्वार्थी आशा तुम्ही your worldly knowledge. तुमचे संसारी जाणवाई There are a lot of things we are learning from this world. कित्याक आमी जायत्यो संगती ह्या संसारांत Yes or शिकल्या no? वय की नाही And the mind is full of the knowledge of this world. कित्याक आमच्या मनांत जायत्यो संसाराची समजणी जाणवाय आसा Unless and until, केन्ना मुसेर आमी if this knowledge which is of the world कितें संसारांत आमी जोडल्या ती समजणी जाणवाय is changed into the knowledge of the word, केदार मुसेर ती समजणी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदल हांव my life will never be transformed. कित्याक आमचे जिवीत देवा बरे बरे बरोबर पळोवंक सारकें. Hallelujah. Hallelujah. So when I began to understand this, yes, even though he is my husband, केदार I हांव- started to get irritated with him the way he is. केदार म्हाका हे उतरां समजून येयलें ताका म्हाका एक्सेप्ट करूंक मस्त इरिटेशन किरी जातालें Are you following? आतां समजता I don't know this teaching is going to whom, but the Lord is speaking to you. कित्याक म्हाका कळीत ना ही शिकोवण कोणाक येता पूण देव म्हज्या मुखांत उलोवन आसा Because it's not about just husband and wife. कित्याक हे घोव बायला विशयान मात न्ही It can be a daughter-in-law and mother-in-law as well. एक सूण आनी सासूमाय विशयान जी जावंक पुरो It can be in the siblings as well. या तुमच्या भाव भयणी जावंक पुरो It can be with your neighbors as well. तुमच्या शेजारामध्ये शेजाऱ्यांकी जावंक पुरो If I have not understood the grace of God जर तर म्हाका देवाच्या कृपे विशयान कळीत ना and allow the power of God हांव देवाचे उतरां सकतेक हांव सोडिना to येवंक work through me, तो म्हज्या मुखांत वावर करूंक I will not experience the joy in my life. त्या वेळा हांव देवाचो तो आनंद म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक साध्य ना. Hallelujah. हालेलुया. So today if I come for the word for the first time, आज हांव देवाच्या उतरांत पयल्या पयटे आयला जावंक पुरो it is not the end that I got it today. I am saved by grace through faith. आज तुका मेळ्ळें हांव आज बाचाव जालो कृपे आनी बावार्थवरी म्हणून It is a constant journey, एक निरंतर पॉयंट जावन आसा remaining abide in Christ, की जेजूच्या एकवटांत आसचे not departing from him, कितें ताचें पयसाचे न्ही that you begin to walk in the flesh, जगता मातशें उंदेपणे जिवनचे न्ही but to remain abide in him, पूण ताच्या एकवटान रावचे that you walk in the Spirit. आनी आत्म्या प्रमाणे चलचे And always remember to remain abide in him केदाळ आमी उडास केदाळ ताच्या एकवटान रावचे म्हणून is to change your thinking, त्या देखून पयल्यान आमी उडासाचे आमचे aligning to the word of God. हरी एक चिंता आबू देवाच्या उतरा प्रमाणे आसूंक आसा You might have forgotten, तुम्ही उडास विसरूंक पुरो but I remember to tell the testimony of that sister. तुमकां उडास आसतना हांवें टेस्टमनी त्या विशयान उडासकार आमकां सांगले So this person is sitting on the first bench, I mean So- first chair, ती व्यक्ती पहिल्या चेरांत बसून आसली listening, only hearer of the word of God. आनी काले आयकताले आयकोनची व्यक्ती मात जावन आसली And how the person got an opportunity केदाळा तिका एक अवकाश आयलो to practice the word of God in her life. तिच्या जिवितांत ते प्रॅक्टिस करूंक That कार्यरूपा करूंक somebody came and take the one mug just to wash face. कोणी एकली येवन एक माग तिने उदक काडले काली तोंड धुवंक She came and gave that person very good left and right. तिने येवन इतले तिका फुरफुरले गाळी दिले की जोनी कुशीने दिले Now who did wrong? कोणे चूक केली
Who did wrong? कोणे चूक केली? समजूंक ना कोणे रॉंग केलें चुकीचें कोणे केलें कोणे चूक केली दोघांत? माग काडला ताणें चुकीचें केलें उदा काडलेल्यान की बसलेल्यान उदक काडला शेरांत? तेका बरें तापोवन काडलें उदा जोर काडले- केलें मस्त जोर केलें कोणे उदक काडलां ताका होय समा गाळी मारली समा कितें केलें गाळी मारली मो गाळी म्हणजे लेफ्ट राईट यू टोल्ड नो. Oh. In Goa, this word means bad words. You said someone gali malya means bad words dile. बॅड वर्ड्स गाळी गाळी. So my ears became like what? Hallelujah. Hallelujah. Okay. मतलब तापोवन काडलें कशें येलें तुवें कशें येलें होय तुवें तशें how can you गाळी take मारून this? ना, but- I'm already okay. late. I'm getting late to listen to the word of God. I'm getting late for what? लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड. I'm देवाचे getting- उतार हा, म्हाका say- देवाचे उतार सांगू वेळ तुवें कशें म्हणजे लागी विचारीन काडले त्या रितीन ती पुरपुरूंक लागली उलोवंक हा लागली. म्हाका उतर आयकूंक वचूंक जाय म्हाका कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार आयकूंक आसा. म्हाका लेट जाता आता देडूच वेळ जाला. Why did you take it? कित्याक म्हणजे दिसार तुवें काडले उदा Okay, you take it no? वडला You काडल्यार took it. नासले Why didn't you ask me? कित्याक म्हणजे लागी विचारू नाही. आता चुकीचें कोणे केलें आता चूक कोणी केली? उदक काडटल्यान उदा काडटल्यान की उडान भरून दवरलें. confusion. Now see, the person who says udak kattalyanu, कोण that person has kept themselves on the person whose water belongs to. आं. Yeah, you can give answer in a two different perspective. कित्याक तुमी हें दोन रितीन तुमकां सवाल जवाब You दिवंक जाता. might put yourself into the place of that person who has kept the bucket to take the water, or you can put yourself into the place of that person who has taken the water. Based on that, you will give the answer. तुम्ही खंयच्या रितीन ते पळयता त्या रितीन तुमकां आन्सर दिवंक आसा. She did not ask. She took it. Then who is at fault? Confusion, confused question. Good that you said that word. You know why? That lady was constantly telling me, no, without asking it becomes stealing. She stole the water. She stole that water. She said that. You reminded that word for me. That person, no, that lady also was saying, she took that water, she stole that water and she went. Okay? Now it is just a water. ओके ती काले जालें म्हळ्यार तिने You want to say something, sister? Want to give answer? तिका दिल्लें जाल्यार तिका सर गरज तेश्ट पोळ मेळटें कित्याक कोणाय तानेला जाल्यार घरा आयलो एक शेळे उदक दिल्यार तुका Very true. Very true. But one side there is one more confusion. She should have asked, no. तिचे एक आसा म्हणजे तिने इसारी जे असले न्ही अनेक रितीच्या That is what we want to learn. Now, he said it's just a water, right? One mug of water, both are in the word of God. Now, when she took the water, she did not empty the bucket. She did not took the bucket and went. Just one mug, she just took it one mug and washed the face. Okay. So I gave you the scenario, I gave you the situation. Just I asked you a question, who has done the mistake? Okay, so काढला ताची चूक उदक काढला ताची चूक ओके देवाचे उतरापासून आयिल्ली ती पाळून आसतात तरी दोगांयनी चिंतीत जाले तिने इसार नंतर काणगेत जाले आणि इनेय चिंतीत जाले काडल्यार वण्णे हांव देवाच्या उतरान दाने म्हण तिने इले तिच्यातल्याक Okay. Now let's say the bucket is how big? Mug size? How big is the bucket? Mug size? बकेट कधी ओडली असता मगाच्या तुम्ही रितीन नाव बकेट घेऊन येता ते बकेट मग साईज कितले ओडले असता बकेट ओडले की मग ओडले हा बकेट इज अ बिग साईज राईट वय मग हाऊ बिग इज द मग कोळसो मग कितले ओडले कोळशा बरी असता की हा मग ल्हान सो इवन दो that person was not at present over there, she just took one mug. Even I can do that. If I want just to wash my face with a lukewarm water and the mug is there, bucket is there, I'll just take one mug because I know in my mind also it will not make big difference. Little water, I'll just wash my face and I'll go down. Yes or no?
So now we are fighting. She should have asked. It is not that she has stolen something, money or gold or something, her belonging. Mug of water. Now I'm not supporting also to that lady, but I'm giving the situation before our eyes. So now I understood, if that bucket was yours, you would be fighting like that only. Should have asked. Hallelujah. Hallelujah. Okay, everybody has their own way of thinking, but let's see what the word says. And we have seen what the word says. But- Now, both of them, we also listening to the word of God, correct? Now, when she has taken the mug, when that lady came, she said sorry. She said, sorry, I have taken, because how come the sorry word came? Because this person too much? Too much? बरे बडबड केले. कितें म्हाका लेट तिने जाता, म्हाका अशें जाता, म्हाका तशें उदक जाता. खाण गेले तिने मस्त तिका उलयले ताच्या उपरांत केणे मग्ग खाण गेले तिने ती म्हणाली सॉरी सूक ओळखाली ती. Okay, now, when this incident came before our eyes and when it came openly, so we were discussing, okay? Okay. So that time, in the action wise, what did we see? The person who has spoken too much and to make a very big mountain out of it, of one mug water, she made a big mountain out of it and gave also left and right words to her. Now, who is at fault or who has done wrong? The person who too much she spoke, yes or no? Her action was wrong, that she too much shouted at her or gave the words, you should have asked and this and that. Possible? Her action is sin, correct? Now this person, when that person has done that, does the person need repentance? Does she need a repentance now? Yes. Mon bodlung kasagi na. Shinkung zaigi na. Ya mistaken plan. She has to learn right from this, whatever she has done, what I have done is wrong. If Jesus was in my place, would Jesus also fight? You should have tell before you take. No, right? Okay, now let's say, looking at the situation, the person looked very bad because she has spoken loudly or rudely to that person, why you have taken, you should have asked and all of those things. Now what about that person who has taken the mug and now because this person shouted at her, she is full of hurt and bitterness. Is it seen outside? Are you following? आता समजता की तुमका आता आम्ही स्वाभाविक रीत पळोवचे तर तिने उदक भरून दवरले ते वय गी तिने बकेटीर भरून दवरले पूण आमकां कशें दिसता तिने माग काडल्या उपरांत तिका राग येयलो तिने उलयले तिने केले आमी सांगता तिची चूक म्हूण वय गी And that incident, that matter nobody knew. पूण ते उलयले उपरांत तिने मग्ग काडून गेले वय गी मग्गांत उदक काडून गेले ती उलयले उपरांत आतां कोणा भितर ती कोर्सान या ना बॉक्साने काले वायट भितर रिगले. Yes or no? If that lady would have remained in that bitterness and hurt feeling inside of us, inside of her, जर तर तिच्या भितर ते कोर्सान या ते दूख भितर धरले तर is she walking in the spirit? ती आत्म्याप्रमाणे जिवंक साध्य आसा की जाता की But does anybody knows outside? ते बायल्यान कळी जाता की दिसता की That if she want to let go, will it pain for her? तर अशें सोडल्यार खंडी जावन ती दुखींत आसता की. And the pain is what? I have not done anything. It's not a big crime what I did. Just took one mug. No, what is the problem? ती चिंतूंक पुरो एक खाली एक मग्ग मात्र न्ही तांदून खाली ओडल्या काही वायट सुख करू ना. So now in the spirit realm, पूण आत्मीक रितीन पळोवचें तर both are in the same sin. पूण दोगांय एकाच Yes or no? समस्यार आसात वय की. One has done the action कित्याक एकल्यान कार्यांत दाखयलें and one has done in inside. पूण आनेकल्यान कितें केलें भितरल्यान दोन कण गेले Yes or no? वय की न्ही. So in both the ways, they need to take a decision for repentance. तर दोन्ही त्या सिट्युएशनी दोगांयनी पश्चाताप पावचे निर्धार घेवंक आसा की ना. And when you take a decision to repent, केदळा आमी त्या वेळार निर्धार घेता पश्चाताप पावंक it will pain you ते खंडीत जावन आमकां दूख भोगता because you know you have not at fault, कित्याक तुका कळीत आसा तातूंत कांय व्हडलें सूख ना but म्हणून you need to let go पूण तुमकां सोडये ते because of the love of God flowing in your heart. कित्याक देवाचो मोग तुज्या काळजांत आसले वरवीं Yes or no? वय की न्ही. So when you take that decision, त्या देखून हांवें निर्धार घेवंक आसा the grace of God begins to flow in your life to continue with that. कित्याक देवाची कृपा म्हणजे ते निरंतर वळायचे जाल्यार हांवें एक निर्धार घेवंक आसा ती. That's why one thing God has given in our hand, कित्याक देवान एक विशय आमच्या हातार दिला. one thing God has given in our hand. Can anybody tell? कोणाय की काय सांगित की एक संगत मात देवान आमच्या हातान दिला निर्धार घेवन सॉरी
Freedom to choose, that means to make a decision. Yes or no? One thing God has given in our hand and given us a freedom of to make a choice. कितें एक आमकां देवान आमच्या हातांत दिला म्हळ्यार आमकां तो स्वातंत्र्य दिला विसवणूक करूंक या निर्धार घेवंक. And listen to this. अळे हे ऐका तुमी. So when you make a decision based according to the word of God, केदाळा तुमचे निर्धार देवाच्या उतरा प्रमाणे असतात. the power of God will empower you to live in that. तेदाळा मात देवाची सकत त्या संगतीत हांव तुमकां भायर कुमो करता. If you make a decision to live by your flesh, केदाळा आमी रक्त मांसाचे वंदणे प्रमाणे जियोंक सुरू करता. you also have the power of the kingdom of darkness तेदाळा एक सकत आसा त्या काळोखाच्या राजांत येवची. to put that thinking into action. तुमची कितें चिंतून आसा ते कार्यारूपाक घालूंक. So in both the side there is a power, ते दोनी राजांत एक सकत आसा. one of the kingdom of darkness, एक काळोखाच्या राजांत हांव one of the kingdom of God. एक देवाच्या राजांत हांव. So it is all depend on you. हे हरी एक तुमच्या वयर वंदून आसा. What decision are you making? त्या वेळार खंयचो निर्धार तुमी घेतात. So now you need to make a decision if you want to live in the grace of God. जर तर तू निर्धार घेताय देवाच्या कृपेखाल जियोंक, You need to make a decision त्या वेळार तुमी निर्धार घेवंक आसा. according to this word. कशे देवाच्या उतरा प्रमाणे. Because grace of God कित्याक देवाची कृपा, is the power of God. कित्याक देवाची सकत जावन It's आसा. an empowerment. ती आमकां बोल दिता, सकत दिता. Hallelujah. हालेलुया. To say no. ताका आमी To say no to the ungodly things. To say no. ताका ना म्हणूंक खंयचे देवाचे विरोध आसा Okay, ताका. just one scripture can you please put? Titus 2:11 and 12. Because you go with this truth. Because sometimes we think I have a grace of God. The grace of God is there in me. So things will work by default. Can you read this? सगळ्या मनशा कुळाक तारण आडशाक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाला. सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून या संसारांत मितीन नीतीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी भरोशान वाट पळोवन रावंक 11-12. Huh? ती कृपा आमकां शिकयता. 11-12. लायक कंटिन्युटी आहा. Continuity हातून तुमचे. Okay. So it says 11th verse, for the grace of God that bringeth salvation has appeared to all men. कित्याक हांगा बरयला देवाची कृपा तारणाच्याक हरी एक आता प्रत्यक्ष जाल्या म्हणून मनशा कुळाक. So do you come in that all men? तातूंत सकट म्हणटाना आमी आयल्या की तातूंत It is given to all men, but not all men has received that. पूण सगळ्यांक ही कृपा दिल्या पूण हरी कोणी पूण हरी एकलो तो स्वीकार करिना. So when you believe in Jesus Christ, केदाळा तुम्ही जेजूक सत मानतात. it is getting activated because you are saved by grace through faith. कित्याक तुम्ही जेजूक स्वीकार करता तेदाळा मात ते कार्यारूपाक येता. So you are saved by grace. तुम्ही कृपेवर भावार्थ दवरल्यावर तुम्ही बचाव You झाल्यात. receive it by faith. तुम्ही ते That's what भावार्थ we तुम्ही learned. स्वीकार केला ते आम्ही शिकले आहो. Okay. So now 12th verse tells us 12वी वळ अशें म्हणटा it's appeared to all men, teaching us आमकां हे शिकयता that आमकां कशी या रिती शिकयता denying ungodliness की ते आमचे ते देवाचे विरोध आसा ते and त्या विशयात the worldly lust, आणि या संसाराची आशा that we should live soberly, ते आम्ही जागृत पयस रावंक आसा righteously, सॉरी righteously रायचियसली and godly आणि देवाच्या प्रमाणे in this present world. आणि या संसारांत हांगा अशें बरयला संसारांत So- नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्त्या देवाच्या आणि सोडवणारा. So today when you go home, you meditate on this word, what grace of God is doing in our life. आज तुम्ही Hallelujah. घरा वचून देवाची कृपा खंयच्या रितीन काम करता म्हणल्या विशयान जर जाय जाल्यार हे उतार काणून नियाळ करा. त्या देखून पवित्र आत्म्याचो आधार सगळ्यांत विचारा. And the more you get the knowledge of God, केदाळा तुमकां देवाच्या उतराची चड आनी जाणवाय समजणी मेळटा. this grace is उतराची getting multiplied in your life. ही कृपा तुमच्या जिवितांत चड आनी वाडोवन येता. Hallelujah. हालेलुया. And this grace is needed for what? कित्याक आमकां कृपा गरज आसा? To live हे आमकां- righteously
आमकां नितीवंतपण काल जिवंक soberly. आणि सोबरली Godly. आणि देव बिरांतीन This grace is teaching us to say no to the ungodly things, and it helps us to live godly, righteously, soberly in this present world. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां देवाचे विरोध कितें आसा ताका ना म्हणूंक आमकां देवाची कृपेची गरज आसा आनी आमकां ह्या संवसारांत सताचे नितीचे पवित्रपणाचे जैताचे जिवंक आमकां ती कृपा शिकयता. Hallelujah. हालेलुया. Last उदाहरण घेता. एक उदाहरण सांगता. When we say about teaches us or teaching, आमी सांगता शिकोवणे विशयांत that means the teacher is there. त्याचो अर्थ शिकोवणदार आसा थंय शिकयतालो. If a child does not go to the classroom, जर तर एक भुरगे इस्कालाक वचना क्लासींत वचना, क्लासीक and if the student does not listen to the teacher what the teacher is teaching, कितें तितलेंच न्हय ते काल टिचर सांगता ते आयकना जाल्यार will he learn the subject? ताका ते सब्जेक्ट ते विशय शिकोवंक जाता की. So here it says the grace is a teacher. ते हांगा जावन आसा कृपा एक शिकोवण शिक्षक जावन आसा. It will teach you. तो आमकां शिकयता. So I need this teacher in my life to teach me, and he teaches me through this word because it gets multiplied by the knowledge of God. कित्याक म्हाका शिक्षकाची गरज आसा ही शिक्षक कृपा जावन आसा कित्याक देवाचे उतार ते म्हाका ही कृपा शिकयता कित्याक ताचे वरवीं म्हाका देवाची समजणी जाणवाय म्हणटा आनी ती कृपा चड आनी चड वाडटा म्हज्या So जिवितांत. ultimately what I need is the knowledge of the word of God. कित्याक गरजेचें कितें म्हळ्यार म्हाका देवाच्या उतराची समजणी ह्या जाणवाय And that गरजेची. is why we all of us are here. त्या देखून आमी ह्या जाग्यार हांगा आसा. Yes or no? वय की न्ही. We are not coming here only to get healed. आमी हांगा आयला फकत गुण जावंक मात्र We are न्ही. here to grow in the knowledge of the word of God. कित्याक आमी वाडोवंक आसा देवाच्या उतराच्या जाणवायेंत. And the more we grow in the knowledge of the word of God, केदाळा देवाच्या उतरांत जाणवायेंत आमी चड आनी चड वाडटा. grace and peace is getting multiplied in our life. केदाळा देवाची कृपा आनी शांती आमच्या जिवितांत वाडोवन Now the येता. choice is yours individually. Up to you पूण विंचवणूक घेवची या निर्धार घेवची तुमच्या हातार आसा. to make a decision. तुम्ही घेवच्या निर्धारा वयर आसा. Hallelujah. हालेलुया. I believe you all have learned something today. हांव पती येता तुम्ही कितें ना कितें शिकल्यात आयच्या दिसा. Hallelujah. हालेलुया. So not with your ability, कितें तर आमची एबिलिटी but by the not with our ability, न्ही आमच्या स्वाकुशेन but स्वाक्तेन only by the grace of God. फकत देवाच्या कृपे वरवीं देवाच्या शक्ती Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank So you, let us Jesus. all stand. त्या कारणात आमी उबे रावया. Thank you, Jesus. अर्गान जेजू Let's all close our eyes. आमचे दोळे आमी धांपया. Lord Jesus, we thank you. We praise you. मोगळा जेजू आमी तुका अर्गां दिता आमी तुजी स्तुती करता. Thank you for taking us more and more deeper into your word, चड आनी चड गुडायेन तुजे उतरांत आमकां वेल्ल्या पसोतो. for teaching us आमकां तुवें शिकयलें what the grace of God is doing in our life. कितें देवाची कृपा म्हज्या जिवितांत कितें करता म्हणून. What is the power of the grace of God in our life. कित्याक देवाचे कृपेचे सकत म्हज्या जिवितांत कितें करता म्हणून कळीत केल्ल्याक. And Jesus, we give you all the glory and honor. त्या देखून आमी तुका सर स्तुती महिमा आमी दिता. It is because of your sacrifice. कित्याक तुज्या सक्रिपिसा खातीर. It is because of your finished work on the cross. कित्याक ते कुसार कितें संपयल्या त्या कामा वरवीं जावन आसा. Because you went through all the pain. कित्याक तुवें हर एक दूख तुवें सोसून वयलें. You went through all the shame. तुवें हर एक लज तुवें सोसून वयलें. And because of your sacrifice, Jesus, कित्याक तुज्या त्या मोगाच्या सक्रिपिसा वरवीं you made me, I was not worthy, हांव ना फावो but you made me worthy तुवें म्हाका तें फावो केलें. to receive your grace. तुजी कृपा स्वीकार करूंक. Jesus, we thank you. जेजू तुका आमी अर्गां दिता. Abba Father, we thank you आबा सर्गींचे बापा आमी तुका अर्गां दिता. for your unconditional love, कित्याक तुज्या निरंतर मितमेत मोगा खातीर. that you poured your love in our hearts by the Holy Spirit. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो मोग आमच्या काळजांत धराळ ओतल्या पासून. And thank you for giving your Holy Spirit the spirit of truth तितलेंच न्हय तुज्या सताच्या आत्म्याक पवित्र आत्म्याक तुवें आमकां सताच्या to आत्म्याक दिल्या guide पासून us into all truths, आमकां मार्गदर्शन दिवच्याक सता कोण पावोवच्याक. that we live a life of freedom. कित्याक ह्या संवसारांत एक सुटकेचे जिवी जिवच्याक. We thank you, Father. आमी तुका अर्गां दिता बापा. We thank you, Jesus. आमी अर्गां दिता जेजू. We thank you, Holy Spirit. आमी अर्गां दिता पवित्र आत्म्या. Thank you for helping us तुवें आमकां कुमो करचे पासून to transform our life आमचे जिवीत बदलचे पासून by your word. तुज्या उतरां मारिफात. We thank you, Abba Father. अर्गां बापा. Thank you for blessing each and every one of us हर एकल्यांक तूं आशिर्वाद आनी बेसांव भरल्या who is पासून present अर्गां दिता. here.
तुझे ह्या वेळार ह्या जाग्यार who's connected online, तूं कोण ऑनलायनार पळोवन आसात keeping this online family also हर एकल्या की ऑनलायनार कोण पुरो आसा हर एका कुटुंबादारांक included with us. हांव सांगाता सामकाय We all give you praise आमी हर एकली तुका अर्गां दिता and we give you honor, Lord. आनी आमी तुका मान दिता We thank you, अर्गां दिता we praise you, आमी स्तुती करता and we make this prayer आमी हे मागणे करता in the mighty name जेजूच्या सत्यवंत नांवान of our Lord Jesus Christ. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. Let's give a Hallelujah. big hand to the Lord. Okay. The dinner is ready. We can go for dinner.